adisi Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba AHENKAN933FM boom 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 banana na 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 na. Ano pray Yankopon yesan da wase ye kire ani so de kire de waye de amayen. We appreciate the gift of life. Ye da Yankopon ase ewo wadoma chede nkwa wo de amayen. Ano pray ye tiase a na eye wo urade ne de so ase dade ma odin kronkron no. And now, the 8th day of February 2023, some 40 minutes into 6 a.m. already. Never join a weekada. The church Yamunina, Amama Kwaba, Eddie Abejumedian is free break up himself upon undubable for God Encountery. Broadcasting live from our national studios. If we are here for the United TB, Church Yamunina. Ye wo gidie se nia ekoso e wo teki no bibia bedadin ama obia so ho atimi ato no oh Jesus ya tawasi wa kuwa na mayai wa mayai wo baba Yesu Kristo Nyamini ba wa koko wa na mayeyo Yesu Kristo ayeyo Mumose Yani munyam I don't see me the real brand Samson. You be corner the money in the better so the amount of fee at Twaso. Now you're calling and him. Me patrol and so far, my son of pain so and come on, yeah, bad be no a doso pa. We've got a lot from parliament to the government to the judiciary. What do you say? Judges 16 edunsia and amampani akufuado wedi wo manima mo nyina aso akofuna mu asai 16 judges ebi no mo chese da bi amampani ba ye wa appoint judges na appoint ya aden ebi no mo so asem o mo kan se da bi o na judges no mo time aso no se yesi se etetu a ebo bi puma mu enti se judge bi time aso no mampani ebo obi din amana beto aso a se boni bi anim o ebi no so chese da bi ya adoso dodo anunti enano pay no so se be hwe na ya dimu enkomodi amamo na udim se MPP for san fa ho kode sen komo kwakoye meeting biem uyi dia omo publish ya ewiasefo nyina te so omo kwakoye nhyiamu no akire yi omo san ye sen komo kwakoye baako bi kode eno no omo kwakoye ne de ne si wo ho anopai ya dimu amane bro maka kire wo se baby bia ya no omkokohia omo meeting akese nketwa ne omo ye ne Jubilee House ne omo ye na Lisa Hotel ne omo ye no wo Nima di omo ye wo party headquarters di omo ye wo asylum down baby ombe ye ni bia no yenko hobi but di ebesi wo hobia no yete eno ne ya na ye omo nwanwa no enu ti so obekaye a ye betena beka kire wo se reshuffling no ebeba nearby and running your reshuffling, me pacho. Nearby and running your reshuffling.
Nearby and run a yankrophobia or my resign. And I abubu binom din dia shishem. Oh, say ubi ni hwa ubi number twaso. Enti enye reshuffling. Yankrophobia try hard to twist it, but the scene running a reshuffling. And again, so obeka ye ne ye besan bosa sound bite no. On the 26th day of January 2023, mebeka feel a bit the chrewo. Mebetena hara me ye filo no. Ye besan bo kakra na nsem na ye keka ye no. Ye tie wi na fe ya juxtapose with what happened enra na afi ya hwe de aka no feel ano aka no so ya san yi ni nyina de ato ho de ama o me ba chawo se uti train we mu a nia ekoso wo Jubilee House nia ekoso wo Parliament House nia ekoso wo Judiciary ye de ni nyina de bebre o eni nti ye mpepere wo ho se usi afiri mu usi firi mu a wan hwe ya obaji wani so eni nti ya na wa hye ne nso de ama me Edia mejiso Obuoba Ofori Amanfo. Sa. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM. Me ba choma me fa wi mo brese de bisa ko ne da mu nyina emfa ema o se me nka nkere wo se anopa yi no apuema ntem me ya hodu obie no eyade a awia no ebeyi ni ti ntem ebeyi ni ti entempa na ni ti ebeyi ntem nyina ne se ene no awia ne bebo awia na no beye de ne pa eni nti ya na wa hye ne nso de ama me na nso ni nyina mu no apuema ntem me ya hodu okro no abie no o kire se ensuo no ebe petepete kakra eni nti ya na wa hye ne nso nti awia no ye den a ebe kotwe ensuo kakra ebe petepete wiem be se de ensuo no yahu ebe ma wiem adwo kama eni nti ya na wa hye ne nso ebe ye saa anwumre bremu nti anwumre bremu no ena puema ntem ya yahudu bie de mekan omo ebe experience ni nti ya na wa hye ne nso de amame Enti na no joda no na ye hye nyankopon asem ode breye no ase na asem no na ye ka ni nyina no ye se walk with a good mind and a good heart. Walk with a good mind and a good heart. Anope ye di nyankopon asem so e de be toa so e de ama wo. Ye be bie ye Bible na call First Peter chapter 4. You can kind of verse 8, you know, 1 Peter chapter 4, the verse 8. 1 Peter chapter 4, the verse 8.
Enti Bible say, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Osena ni titiri no, momfa odo a emu ye din no mo ho efiri se odo kata boni pi so. What was na ni titiri no, momfa odo a emu ye din do mo ho efiri se odo kata boni pi so. Onene ya adwen maka tell say walk with a good mind and a good heart. And he say, oh, walk with a good mind and a heart. Oh, how about anything? Some of the things are a coswa enya papa no. Ya kan wa some dia kira ofiti juoda no. Enran so ye di peace so. Enne ye sign di bi kan ho dia ma wo say. Awurade Nyankopon asem e ma menumienu ate ase se yemfa akomapa ne adwempa nante. Na se yedi akomapa na adwempa enante a yebenya odo tema e dia ma yen ho. Yebenya den odo ene tema e dia ma yen ho. Na eno no ene Nyankopon asem emieti ase se ni titiriu ene se ye di odo ebedodo yen ho. Ni titiriu ni se mihia me nwi a men chiatia mani nkyere no. Ni titiriu ni se mihia me nwi a men kokeka ne ho asem me mesre nkyere ne wananim na men koka ne ti anhwem wanachi. Yemfa odo emfa nante ni yemfa no do yen ho. Unim die ntia sanse odo e kata boni pi so. Onti ase die ntia odo kata boni pi so no. O say love covers a multitude of sin. Tie ha. Me nyini se me dowo a ebeba me tirim se me ni ubone. Enti odo no ebe kata sa bone no a anka me nowo a meye no odo no ebe kata so. And an opay se me bisa simple question say udo obi a ubebo mpaye se onyare. Udo obi a ebeba wutirim se dini bone. Udo obi a ebeba wutirim mpo. Se ye na de ebe ye ne ya ade a obeka ne nsa ade a obeka se sa ade ya de mi de akomi mu aye me ya yie. Odo love. Osina ni titiriu. Okinka Bible na wanka se ni titiriu no enya mpaibo. Okinka Bible na wanka se ni titiriu no ewo se eye obi o wa hoden. Obi a ne ho ofe ana obi o wonim de. But asem a Bible kan ye in the book of 1 Peter chapter 4 the verse 8 and say, and above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Ni titiriu no e wo se mo homo ho no mo kire wo do de kire. Obi odi adwempa ne akomapa nante no odo ni nwia. Obi odi adwempa ne akomapa nante no openi nwia enkoso ompeni nwia fombo. Obi odi akomapa ne adwempa nante no otiaware ase a onfa nheri tirim se oba aware no ye ka kire de se eye yi a odi ba fie onya asem a no de ye be ma ne dia. Otiaware na se no otiase because o wakomapa ne adwempa se aware no eye nipa mienu adwuma. Enti awosame sofa na mi wura enso osofa na aboa ama etimi agina. Obi o wadwempa ne akomapa no odo owo saa odo akoma no na saa odo akoma no ekata bone so saa odo akoma no e ma ne nwene bone e ma na koma enwen bone na dwenwen bone mfa ma na koma.
ɔse ne titiri wanka ahoɔfɛ he aware na se no se mo pesa aware ni tintim se mo pesa aware ni gina adwuma ni mu se mo pesa adwuma ni gina se mo pesa adwuma ni tintim a wanka se na ne wotimi ka borɔfo wanka se ni titiriw ne ane ho ɔfɛ ɔyɛ tenten gramo wanka se ni titiriw ne wotimi twi makeups wanka se ni titiriw ne wotimi hyɛ Brazilian wig wanka se ni titiriw ne wotimi hyɛ designer shirt ana se shoe Nemo mo se den ni titiriw na ni titiriw no momfa odo a emu ye den, not just a mere laugh but a fervent charity, odo a emu ye den eye dene ni titiriw momfa odo adwin fifu e wo Ghana ne do so nti na Ghana e bre no enti na bone nso adɔso no sɛ yɛde yadwen ɛbɛto hɔ sɛ yadwen ne nyina na eba bɛyɛ ɔman ho dɔ that love will cover multitude of things adwene bi yɛbɛba wutirim sɛ yɛba bɛyɛ wo DC yɛbɛyɛ wo MP a there are some immunities a wunya incentives a wunya therefore you have to abuse it. Se uwo adwempa ni akoma pa, it will never cross your mind. Say use that advantage to better your life. But ebeba wutirimu say you hold that position not for yourself, but you are holding it for the generations yet unborn. Ubewunu say you are just leading that cause, that chart for the betterment of the entire Ghanaian citizenry. Ano praise all the adempanya kuma pabe nantia. Ni titiri we wom ene say ebema wo odo. Na sa odo no nye just common love. Not any love, mere love. Or srene nim we muna ni tirim odo ni bi. No. But ebeye odo a osre won ni kumem ene na adwene mu na saa wodo no ene Nyankopɔn asɛm ame mienu ate ase na anɔpɛ yi sɛ saa wodo no ɛyɛ ɔdɔ emu ɔden no ɛbɛkata bɔne so saa wodo no ɛyɛ ɔdɔ emu ɔden no ɛma me nwene me nua ho bɔne ɛma me nsusu sɛ me nua deɛ ɛkɔm ne no na me nidi men fa me nsansra sramafuru so ɔdɔ no ɛbɛkata bɔne bebree ɛso wabisa ho wobɛte yɛse yɛnɛ bema bia kohwie acid agu ne girlfriend so nya ne yirimpo oba bi nso so wakwa kohwie acid agu ne mpana bi so ensem a yete no awieye mremu no eye akese. You know what is missing? Love. You know what is missing? Good heart and a good mind. Niema ye bre nyina no ye nia komapa nia dwempa eni Obuoba e prepare position no na ye de mano a opese o abuse sa office no opese o use sa office no na o de suppressing crofo opese o use sa office no na o de enrich ne ho opese o use sa office no na o de amass wealth e adwembone ne akomabone. But if I have that good mind and good heart, say minya kwenya to lead people, I will see that say it is a real opportunity for me to render a great service to my nation, and I will do that wholeheartedly with a good mind and a good heart. I will work things out as if I'm dying today. I will work my heart out, all in the name of making sure, say, I better the lives of the people I'm leading. But is that the same story? And I ain't Ghana, your witness here now. It's different. Already who you mobo. Ni titiriu yamfa de yin oda emu oden. Oni bi enti Bible no yes specific na odo emu oden no. Because odo ni bi yanhwehwe animu do. A typical example, odo titiriu eye odo a eba beda Jonathan any David wamontam. Eno na didi mu ene menumi enu ye tete hayi.
ɔdɔ titiriw no a yɛka ho asɛm no ɛnu bi na Yesu Kristo nyaayɛ na wonya akoma pa ne adwempa. Obi a woni akoma pa ne adwempa no ontumi nya ɔdɔ titiriw, ontumi nya ɔdɔ emu dɔ. Obi oni adwempa ne akoma pa oni ɔdɔ. Anopa I pray for you, and my fervent prayer for you, and it said the good Lord that we serve will grant you that good mind and heart, so that you'll be able to develop that strong love or that imuading for everything that you lay your hands on. So, when you are being given an opportunity, when they put you to a certain position, you will work things out to make your people feel so comfortable in life. But is that what we witness in our country? Absolutely no. There is a sharp contrast. Ghana had obinya position I was so di hunu nkrofo. Ghana had say nyankopon ye obi adom na onya dibire kakra bi I was say odi molesting nkrofo. I need to know in mu unim ni ameye. Do you know me? Do you know who I am? Any abrofo no beti bebre. Intimidating nkrofo. But anopa yi fasha wutiri mu say me ba benya akoma pa na menya adwempa tie akoma pa ne adwempa omo ba ene odo a emu odin se me wo odo emu odin a me nwen wo ho adwembone me nwen se bone bi nto me nwen se yare bi nmo me nwen me na dwon kwa yere ba yie camp enko keka ne ma mum just to see say oh brewa brabom. You don't have a good mind, you don't have a good heart. But I know if there is anything that I will pray for God to grant it to somebody, that will be a good mind and a good heart. Ghana ebre because ye ni nkrofo omadwene ye papa. Ghana ebre because ye ni yen so ye omamba no bebre no adwene nye. Yakoma nye. Obi timi catch no say me dia makoma no e ba. Makoma dia makoma nye o. Wakoma ne ba ya ato adwungum. Adwung we si jaso a ye de ti bofruit no ya atom. Enu ye behunu sampa wakoma enye na ba. Me dia makoma na ba. Inte ba ya ato adwungum. Listen to me. Have a good mind and a good heart. That will guide you. And trust me, obrana obono bibia be kama dia ma. Anopa yi nyankopon asem we de bae no. Nyankopon ya adom a ochena yebesana to aso. And I pray for the leaders of this country. I pray for the citizens as well. I pray, said the good Lord will grant all of us, the leaders and the citizens, a good mind and a good heart, so that it will birth a strong love. The good mind and good heart will give birth to a strong love. And it is this love that is going to guide us to govern our country, to put it at a certain pedestal that all of us can be proud of when we reflect on the things that we've done. Already huni ya mobo na yenya koma pa ne adwempa na intimi mfo domra na weya kunwei weya asisi wei weya ye wei ni nyina no is because ye ni adwempa eni akoma pa enti ene ye didimi a ye didi me no manu dam ochena ye didimi ni a enya minti no ne ye course bi eni ho no mo e fa me ho na se ye di wei e bo bra ye di wei ti o man mu a o man ne be ko nanim adwempa ne akoma pa ye ni nti efie wura timi sore wa bra dan wasi awie o wasi ni dan na si hwawie edan won horo dan no edan no kura won penti dan no wonye dan no hwe but obeka kire wo say ye tutu niamam eni nti ono so de percentage ato ne dan so oni adwempa ni akoma pa nka edi edim sanka dan no enka every year bia o maintain usiesie a ena ebia beka say because of some maintenance A or B a we ye ni nti no ama eno no na mo ato edan nim
na we de wo nye dan no hwe paint krampo kra wo nto bi nto dan no ho but afi we wo se atoto niemam eni nti wo so o to wo dan buo mu. You are so criminal. You are so wicked. You don't have a good heart. You don't have a good mind. And listen to me. Jumadie bi onipa bia edi bia no papa ubonyo. On the day of reckoning, you render an account for that. If you don't know. Unia dwempa ni akomapa. Enti na edan na wakotena mu no, wo se nya wo de a. Obi dan nti wo tam nadoa na de boro ho saa ukowuru obi dem pa hwe nadoa wo de aboro dan nim just because also person wo de ntade sensen so na wo de ne hanga abai wonte se ye ton hanga fofofo unia koma pa ni adwempa eni nti na teacher ni ko kire nkwala na de saa bire wo da ho utwutwu mu because uhunu ni say aban adwuma de ntam fa ensoa Erade mwa ye ni nya komapa ne adwempa ne yemfa nante ne yemfa mobra dwadini ba unko fa ne yema fofofo ma matum bum adan ye ne yema bo ayeden meanwhile ene yema ye agu container mu o se gu shop yi mu yi ukofa bi dadada eye cry spa na se Food and Grass Authority fonso wo mu benya komapa ne adwempa de ayo madwuma ena ko mo tie si store ni mu anka store ni mu ne yema nyina ye be yi atu agu adwembone ena ahye o man yi mu nipa ema mi ameti ha yi meka ho wo so awutie me wontumi nyu hu mfiri mu awurade hu ne yemobɔ ne nya adwempa ne akomapa ne yemfa nkyekere ye man Ghana ofra me Obuoba Ofori Amanfo ye the sports to aso mu wi a ye besana babiem na te ase se de ebekɔ akosie bia no oye gyanyankopɔn oye obanyankopɔn ne onkrunkunyankopɔn onwu ye ni mu ase obɛboa yen am ye nya akomapa ene adwempa ne yenye wodo a emu do e de akekere ye man Ghana Krista sumdwe nka ye ho yenko fast sports no mra yewi a ye san to aso mu we ni nya adwuma won e wo so mo hwe no mo ye because ya ye one too many san so aye so disheartening nti wo mo hwe no mo nya ho adwuma eje bibia bokɔ de kafra onko na mo aje nim de yasoma no kakra nti oh okay okwa crowns and cycling for no amo ye program kase wo akra okay nti okona na ye hwese zabetumi aka no kwa bada se homa no ntumi nya yi nti no akra no okono ana wada dabi am say network no I don't know network wa akra onu ye okay o kan sa de a me say okay na mkwaso ju we de mante ho no mante ho no Bejiri say o chede nya ndu ye ntina ba isa network ne nye ensa ke ma no ebo nchirim kakra wada wie ba okay de ekoso no de eba so ntino yeah bibia kama era awie mi so meba okay awie meba because nia ekoso wo Ghana Football Association mu no e wo se mo hwe na mo kan yi ye racket okreku ogu Ghana football wagu nukra wie ogu sesi ya no we can still do something about it okay but ogu no ogu su how ever since Obuoba for 10 years in Ghana nankasa for 10 years in yentimi enko yanimu obibia mu dabi ye bibia mu Black Maidens Black Stars nankasa Black Queens Princesses no more ya band bi I mean it's so bad Black Meteors ini egu so bad recently ya de ko channel ya dem ko yemo yemu bi den ka ye feel senka mo bedwen kwan amefa so a obi amfa na idea mbra ne yemfa put it together now what the mo school members kokotena 4 years in the ground I mo extend it. I mean this is so crazy me dwi ho me tia say 4 years na sanda woni na wetumi apprend gwa yento aba ne ma wunye so oye too sure because electoral college ni esa what I say ena onipa wabo Ghana football aboro pa ye Dr. Kofi Amoa ono so kan Dr. Kofi Amoa because ade na say enti nya ye sha ase foforo ni ensiesie bibia obia mfa na adwen kire mfa mra kabara san ka ya shasie foforo samra no bibia kama ya shasie class 1 that is it se no de ba de foforo na ere ye de ba but I see an say question tete de na e ho na ye kan the same thing eno ayi hu nsisa bi see electoral college ni sa mate se say nipa ekokoto sa ba na ye 300 na we nipa 300 keto kre kontumi bribe o mu nyina and enche na man bi so ba ye be kan say o de omo a omo to wa ba no
said ya wanyi sika o to abade market no omra bonten meka o ma ni kosia omra mebodia obi antumi amma na chese clearly no munyina wa bribe mo Ghana about what there say bano nipa kakra bi sa na dia oh but senka tamwa ye call normalization nanka muma ye gu bibia na ye shase ye kanka enka ye ni si baby ejina ni no what I say na ono Dr. Kofi Amoano otuminya the nerves no criticize Kufu Ado aban who say Ghana ha na dia sometimes ana minim o tie kire no hu ni ye ba so wo mu ana aye bibia o so tie kire de otumi kire na dwen kan sam kama ba to be mu a otumi nyawe be wa adwuma de de ma okro otumi anya obi de the whole Ghana oh yes won hwe obi the whole Ghana so what I say I know the now you have the nerves ba o de kakra bi na de ma ono kra oni po bi na aye na say de say hwehoma yen na toto ni o na eno kra ne se wo de wadwen kire de ba wo se masa me appointment ni free Ghana omo no mi adwuma me report to FIFA omo bre na all report to FIFA no why no recommend we do ma FIFA before na FIFA ne be confirm me nya ba na froze be na nia ekosuru nyina me onipa na me blame no eye omampani Akufu Ado simple like that because our power no to disappoint and appoint una e pani a o he bia so dia enti muntu bi ntro lete emfa nkoma FIFA se FIFA e wo mu se ye ni mo mra ne mo nhihye ne mo niema ahoduo bi but oman no esika oman no so bre a mote na so betuma ka che FIFA kura sisi a bia de na du no gunu ne yan gunu mayen se fofro enti Nigeria fo omo ye omo die omo wuye ayi Morocco fo ye se ya omo take ya sori yi gunu mayen ne yan se fofro obeguna ma na fi de ya se ne ayi di na mo so motete ho budget ye ko twi bo bre man nyina nso mu yi firi oman kofese mu na mo de ama wo won na ma me ka se emo obi adi bi o nti na ma obi ntimi kom bia se because anya za ka me ase say was sports minister na utwa na ya tro bibia ba se ye ko tournament ye be hia ska hia million ye umuza hwe nka hwe budget be na mo de ko na wa kukuru de amon na wa se what bi da busa mo se anano de na mo de ko e no mo de bai umuza hwe se yo enyo mo botom sika obenya bi nso di enyo mo botom sika wi ana be ka kire say haircut me this country there are some crazy stuff say ko so ayi cobra kransa na ye be si anyasi eri jabuziara pa ye ntiamo na yamama akwa abanfo mbra AHENKAN933FM so mena society agudie musiem kakra enda no pe yaboaboa no ede eba ebesomo na bia esukoyi ano so amapa seba no edu baako yatena se de agudie musiem no ede ba abesom odwumadie kase atundin se Maakye enso so na fe bia akoyi ede amankwa bena agenim oprompon opokuare Raymond Asitetete Bernard Mawuligboto ena eboa enda no pe na fe dwumadie no enso aba wakwam bidin edi Kofi ajiwi AJ ye kwa manone akofa manone nsem no edi aba ye wi edi afisem kakra ebeta chire edi ama na wi ba de akam na so no ye de baba beja na bibia enso akoye edi ama na St Andrews Senior High School for some convention admission pon na BSc twetwere ko na fi kwaje ntete na bibia enkoye emfa ema na we no SHS ukopiem as general business ene de aka chain home economics na de ni na okwa ebe chechero na bibia enso akoye de amount bana wa wi school fufuro na otifie no fa no kopiem o St Andrews Senior High School na fa nkwaje ntete na bibia enso enkofan emfa emano campus no doso bebere ukopiem ewo asemfo so no patema ye bie pono de ato mankasim okwa obenya new adubiase dunkar ofene okwa obenya sanso na sehwi asaren so okwa be hom upiem ewo nkade ne patema teshi ena se obehu St Andrews Senior High School na oni ababesua de na bia koyi de ama takrade shama enu suremu a obehu St Andrews Senior High School afi oni ababesua de abagentete na wie school a ye nyankopon hye obose obenya AAAA na bia enso akoyi edi ama oye papa woni penipa ni nkoman na fenchema aka cheni na woni no enso enche on 0244 69 11 0244 69 11 0207 89 1004 offer St Andrews Senior High School for penfo one by so anywho edi enkomo na bibia enso akofan edi ama ene anopay yankwa manone
na fe yemfa nsem no emfa enhyase emfama yen konkopiem ewo amanande na se matches ahodo andrada etodwa ewo Syria a no kopiem Celestina etena fi ema Juve ekochon ebone kan miensa amantumi enso ante ekopiem ewo England ene ne patem ene so FA Cup matches no ebi etofem Burnley etena fi ehye kan mienu ema boboku a ye fe no eye Switch Town enso etena fi etie kan bako sa pepe enso ene etie enso ehona ma di mu nsem no ene ejao na Fleetwood Town so tena fi ema se Sheffield Wednesday enso ekoye ema se boboku efe Fleetwood Town for eche Sheffield for bonakar bako a amantumi anti Crisby Town for tena fi ehye kan miensa Luton Town for entumi anti Sheffield United ehye miensa ema boboku efe West Ham enso etie kan bako a wey ay matches a ese etofem ewo England no party eye FA Cup matches etofem a yedimu enkomo no nso ede ja na piemu o FIFA kachi a FIFA Club World Cup no etodwa ewo Morocco ene ne party na matches ahodo biri na ene ese atotofem a na Sandra Flamingo etena ho ema Al Hilal etwomo ebone kademiensa ema omotimu mienu a ese Saudi Arabia team enso edinkunim ewo match kese etofem a yedimu enkomo no ere jaw ene anopay na ne kopiemu enso ewo England ene ne patema outstanding matches outdoor no enso etofem say ene si etie Manchester United etrenfi woni Leeds United edi boni 8 p.m. no match kese no enso etofem FA Cup match kese bako enso betofem Sunderland etrenfi woni Fulham edi boni 7:45 p.m. no game no etofem FIFA Club World Cup ene match nchenche pa etofem away Africa phone na enso ejira kono a ye ne Madrid ene edi ebony ukopiem se Ali aiso omo free Egypt ene omone Real Madrid edi ebony we FIFA Club World Cup match kese a etodwa Morocco ne team 7:00 p.m. no game kese no enso etofem ayedimu nsem no edi ejao yempiemu ewo Germany na se DFB Pokal Cup no ene so etofem se bohum etrenfi woni Borussia Dortmund edi boni enanumre 7:45 p.m. no game kese no etofem Copa de France enso etofem Lyon etrenfi woni Lille Metropole edi eboni enanumre ya match kese no ene so etofem Angers etrenfi woni 90s edi eboni Marseille etrenfi ni Paris Saint-Germain enso edi eboni ya we matches outdoor as a France and team etofem na no pay edemu ensem no enso edi ejao yempemo na fe yendi nkoma akra emfemfiri eye ensem ketenkete a efi enkofa kroso eba ene aropay enkokopiemo ewo alias endrada enkudimde no eko edema no na sendra kopiemo a na ese enije yie papa amache Flamingo ebom academy ensa ema se omotimi mienu a na se we match kese pa as atie from Benjamin na se etofem FIFA World Cup no mu a na se sapepe enso ena etie na eno na se edikan a team kese pa efi Saudi Arabia na ne team a se kopiemo ewo eye FIFA World Cup ase a ama qualify ede co final eno team a ye fan Al Hilal na se ayese adwuma no ede ato mo ede mu nkomo no enso ede ejao yempiemo ewo Everton na eni komo enso mfama wonim se Everton for nyama enkoye enso emfam omo konkode pa se o betumi escape relegation na no ana betodwa se o new coach ya fence Ndike no empinfo ana opedi nkomo o se omutumi qualify Everton na se am relegation bonus kese pa na se empinfo de gu opon so a omo de emma coach na fodi agunu botom na bia akoye ediama no sika boten 3.5 million pounds na se empinfo enso edi agu onu mu a ene nkoma eba edimu nsem no ade jaw ene anopay yempiemu Madrid abrante fan Luka Modric empinfo atron kata to no nine so yesese contract no on be extend ede mana agese ono ode ba bontin se ni national team no oni omo atunkwanta mapai na se wanfa ntudwa sa pa de a enya de contract no on be extend ene ma abrante a ye fan Luka Modric a ene nkoma efi Madrid aso ye eba ene anopay yedimu enkoma akra no enso edi ejaw ewo dwumadie kase no enso so yempiemu ewo Juve ni eni nkoma enfama ene anopay ukopiemu Juventus bobo konuma report phone mo se eba ene se ukopiemu Chelsea na Brante fan Mateo Kovacic amukotebiri no edna ukopiemu Juve na fa Brante no
abesi akan enso ede amamo na ebia akoyie ede ma juva nda no pay yede mu enkomo no ede ejaw yempemo na fe yendi nkomo ewo al nazar bobo kunimo eho ana sabrante fa Cristiano Ronaldo enso esina kan na report phone mo eba nde anopay ene se esi ade enkwakрафo na no mo de omnyom sika ekwakototo omunima ayom kubisa China fo omunyom sika enkwakra eno omde kwoto yese omde yom league ye asamoja mo ne ade na ekwaji scan bidia sisi anu kopiem o China ne potema league no atetia pansam yade akopiem o Saudi Arabia omonso achase eton kwakra na no ena se Cristiano Ronaldo akwakopiem na kwakra na matu Sergio Busquets omugusu ene ne di nkomo 60 million pounds omso omde to na so papa indi ntume no mepiem o bobo kunmu no mesi akan emfama Al Nazar yade mu enkomo no ede jaw ene anopaya sa pepe enso ene etie na Inter Milan akache report form a eba nda no pay no ese emo de ye papa abrante fan travel kaloba no ana se chaloba abrante sina kan ede ma Chelsea boboko no Inter for ene no edi nkomosie sa abrante no beje penie abepiem na fe obesi akan ede ma Chelsea ene report eba yedi mu enkomo no enso ede jaw eje ende anopay na Manchester United aso ye Eric Ten Hag pinfo se 100 million pounds no yede tuo no mo fanti ko strike camera na strikers no de yesia akam yinu pe ene so omo wiase a omo kedua no esenema ekoye edmon papa Brantford fan Hurricane esena kan ma Tottenham Hotspur boboko no Brantford no kedua Manchester United eno no edi nkomo Napoli asoye Brantford fan Victor Osimhen ono so omo no edi nkomo emrante mu ba ko no da Manchester United ede no basaman abesi akan enso ede amomo a endaro pe de mu nkomo no ede ejaw ewo dwumadi kese no enso Jubilee Hospital saben kan fenchel se kopiemu o wana kachia o mebo na fenyarewa abeso so ama woni gie so ate no o mebo na bia enso akoyi ede ama na kopiemu o Jubilee chese o laboratory a ejira na so ye papa machines ahodo ya krafe brote kroje be hwadwuma abodwuma de ama na feniama na akoyi papa enso de ama bia na pese okohwe omogem na fe okoyo check up na check omogem na ade ene se de be ya be hu se bia we o blood group kwano bia we A positive and I say A negative O positive na de no ni ne hu hia hu a mema oduani diem eniama akoye papa enso ede ama kopiemu o Jubilee Hospital na fe amombo ye o pharmacy a we enso e otamodin wana esedura ko wiase ko twi ko breman na no ye tuntomi o ye na kache wakwa bia twadura ma wa chie ya bi ntwa de oni chemo o Jubilee Hospital fa kache na kopa bitona bia enkoye emfa ema antenatal care enso e honmo edema apemfo no ebia na ofafro kopiemu o Jubilee na yambo akwada no baba wiase no next ogina naso a bibia enso ekoye ede emani yipa postnatal care no ene nso ehodomo ede ma abatan for no fa kwada ne bra na fe woyi na ade nyina yenye yebi emfama no na yemfa polio droi na de asoso wonum wuse mra ya kwala no ba num na de aso ko se de be ya polio enkonko ya kwada mbubu no emfa ne engufem kopiemu o Jubilee na mombo na bia enkoye emfama ye wotiata operation ko twa ko braman na no ye bia se bia onamu abu wo player obi aprao ana akoya adwuma bi akwa pesa segira okopiemu nina enso edi amount sebi o anopa bi metena se ameka ho asem sebi ebia na etwo ana se fibroid ena ayawa oba be yini kama enso edi amount enkofa nsunsun so boni bia emfa embrel eno Jubilee Hospital for akache ena se meka ho asem no ede achewo wo sen ene ya oya anasa nyarewa aka china no ukupimu o Jubilee ye boana bibia akoyi ede ama papa insurance no yeje say ya private one anasa aban de ninina ode ba health insurance no ye gene ya boawo na fe bibia akoyi ede ama achemo dan na ebutuo nti ye wo oda boabo kwantempon no so a amantra bridge no so duru a shonsa bonkum so bon say ye bo hono a efe ye papa na fe oba beja yaresa na bibia akoyi ede ama woni mpanin phone nkomo ewasa matufo so 0244 57 99 0244 57 99 0241 784645 ufre Jubilee Hospital for one edge also no wedding come on na bia akoye edi amount ye tiesim na fe ye de afisem no edi atachire edi amount empinifo akwatena se nasco coach of the month empinifo atena se na say NS esi etie coach e fa na ya preko empinifo abondin Kasim Mingo empinifo abondin ana fe baba no we so ya boni dia ese ono enso eba beka ho na fe empinifo akwatena se na omotutonto a de obedi nkunim no na fe ya bona baso se ono
and NASCO coach of the year of the month of January. Now Fabia enso akoye e de man ye papa na mpenfo de atudwa se coach odi nkudim no 43 inches television e de ma na febia enso akonkan papa e de ama wo de mu nkomo no e de ajaw yempiem e wo heart to focus ye na ani nkoma papa e fe ne Bernard Jambi papa no si a se obon krata de coach mpenfo se o resign e de fi boku no mo fi se kopiem papa no e baye e be bo adwuma as acting general manager e de ma mo be ka pai obadwuma akra e de ma mediama e na fi oje pene be piem our heart to folk na nano pay reporter eba ne say wa bon krata de coach akopiem e wo mpinfo so ya e so de atudwa say e yade a ono mo etum kwanta e say amapa ne report ifo mo eba nano pay de mu nsem no eya jaw eya ende anope ne kopiem o Tanzania report for mo enso eba nda no pay ene se Tanzania for atam tete for affair pa ye fene James Akwasi apia ene no edi nkomo se apa no enje penie na fe Tanzania for omo national team no omra me fa na fa mbadwuma enso emfa mo ma ene report se eba ai se dum nkomo no enso de jaw ende no pay ene report eba sa pepe enso na tie Daniel afiye ba ne enra abrante bonkata kroje kama edi kopiem how to focus ye nina ene se odam penfo ase ana fe supporters ase o se mo aboa ne ye papa na nkono onse bi emfata haso fofo aboa no ama esi abaya fie ba ne dia ene ye wokọ na mum kwa wokọ no obefe how to focus papa se abrante ne nrada na se oburani a na se nisuo ene se eba yede mu enkomo no enso de ajaw ene ropaya ene nkomo eba sa pepe enso ene etie ne empemo ewo MTN FA Cup ni mu endra draw no top fam na say ene se run of 16 no awie no eko akwawie yo yempiem Dreams FC Trophy woni Liberty Professional e de ebeboni Lagos Cities ebe Trophy woni Voter Rangers e de beboni Abusuan Draws e Trophy woni Achimodan Kotoku Reals e de ebeboni Heart of Lions e Trophy and Sky FC e de aboni wey MTN FA Cup round of 16 Southern Zone sa pepe eneti amedimu komono e de eja yempiem e Northern Zone na se pepe enesi esiako Kemfaisa Asia Stephens FC e de aboni Instratraman Betrefi ene Dembibi United e de aboni afi Adriana FC ene Kumasi Santaroko match we de kraka papa se ano dinye pa afi RT4 ene Samates ene edebeboni na matches no mpinfo e de akwase 24th and 26th February ene se matches ni na enso etofama yedemu enkomono ede ma eye ende anopay yana dinsemnesi na se yana dinsemnesi enkopimo na feyendi nkomo emfa emma Christian Achu Twasam abrante ho nsam de ezenye nne ena yeba cheche mu fise asama ato akwadai se Yakopon ya na dom na se onya honde papa jan na so a ye ne ba kwobo na fe ayeyi nwum no yakoto ede yi nyame aye fise enne ne 3 days di birthday enkofo bire enda ye nna anese kopiem o tekini ni patema oye ne kase pa ekosie we ayasase wo so ene se kodwiri edan de gu ya abrante a ye fa ne Christian Achu enso ehokoka adwam na reporter abetodwa ene se endra da betodwa sa abrante npinfo ahuno na ono akasa ne bra a we de ono ani nua nkasa akasa ne de wa enti e bobi kakra de kirewa time ne ye na se yi de film na ya to so e de ma ye kwetie ensama Christian Achu ne bra ye fa no Robert eye ani enso de atudwa. When the news broke, no, at least he was the first person that broke it, even though not it was social media said an earthquake hit Turkey, but Turkey is soon. So you wouldn't know whether it was where he was, and now say it isn't where he was. But he, being a responsible person as he is, he called us and informed us, said this is what is going on, but he's doing his best to see if he can reach him. Then we'll see what happens. But he informed us, and that was just it. Ija, this kind of news there, I'm not sure, say somebody will hear this thing and jubilate. Everybody was shocked and some panicked, but all in all, no, we just prayed and hoped, say, because when we looked at the death toll now, and the kind of news that was coming up now, it wasn't pleasant at all. And in this situation, I would wish for anyone to go through, because I don't know how to explain, but it's just unexplainable. The trauma was just too much. Oh, and the early hours when we heard the information said, they found him and he's in a very stable condition. Let me make this thing clear. There are news out there say we pray he's in a critical condition. Why say? No. The club not confirmed. He said, and he's very stable. That is the information.
Yes, sapepe enso na tientu asesa onam na kwati so bi se o atwe yi no na nima ye sei ni tia pai ni nema boaze o masa nya no kura tim ni se abrante no ogina na so ase bia ekoyi edema no nemum eye den ya moto de se moto kura do hwe a de ye na wafi abronsen to so makomako be ye nkron ene na namu abeto fam na brox masa enya de da fam na so ase abrante no ni namu embubu ye oda so egina na so doctor for enso eboa no ntia kampai bo asam no beta kire ne bia akoyi ede ama no last story na fred nsem na sia yempie okumase asante koroko aso ye former player ene mo legend Safu Jemfi nsem kakra de atudwa na anano ada ena omo se omo kwa antoa na antoa na omo koni na se omo de omo yi ogidie mapa se referees no se omo di kotoko match a na se omo de omo susu ni se referees no ayo omo je niam anka show mutum enti omo kwa na ma kire kotoko nza de gomachi na bia ne go stars na de ade no ebrimom enti omo ntia se omo de masema koja antoa yenkotie ensem a Safu Jemfi de atudwa yedi etimi ne kujayo yedi kujayo sa bono se de bono si kono ye hwa say cheating ne ba mododo enji ohun se ye oduabo ene ye wo se wodi ade akujawo wo de mechire no ye yankobodua ye de yade kujayo se obi a wo ye ref wo ye edien na se wo ba be di kotoko matcha di ne fe nefa ko be we na wanko twa bet na wamfa ama wo ba o zi o me kwaji panati ya tia wo na wa ye eno nje wo ya enya de se ene wo ne nana bidi endi ya no the Ghana football ni ye peni ye enya Ghana football no said yesi koro ye pese football no for the right way and inga teams ni nyina akra be ye bia nka ye na referee ba no oba no di ni pepepe ni nyina obi akọ be ye shawa wa fa bag na akọ ya ntoko bi anim and ya nkose ye kubo obi dia anase ye de akuja nana yesrew de obeba no be o kaze na timbone nam de ba ye die ene na anto adi yes Anything way aye legendary papa ya fano Safu Jemfi ne de atudwa o sese ukodi kotoko match aye referee a we woni ene so kodi mamo omo de koja ntoa tu de ye ne se ukwa koje ya bia sososum ne de beto park no so de emre ene krabia ne betumi a kire wie ba ye be fam na fe dim komo yi enso edi amount ye gina se na de dwumade na edi asi kobena agenim eboaye wo brempon opokuware eboaye Raymond asitetete ena fe penalty mawuli gboto enso eboa ndano pe mi di Kofi Ajiu eje ye ko na fe Obuoba Ofori Amanfo ato aso edi amount
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Still live on your family favorite radio station, AHENKAN 93.3. Mepacho ye call into the world of sports. Update wo nyinano. Kofi Ejuri AJ. Odi abrayen. Ye to aso na yakwen anim. Simano aduasa enum. Ena abo apa no pa no nson ehon. Afe na odi feel na to hanomo a. Eha eye AHENKAN 93.3. Jimedi agusu a wutie nso ya to ne din se Maakye. Me ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Au. Yes yenye. Eni bubu. Ayra ho samu esi e wo turkey. Ena cereal no. Abusia I'm fire ye ho na yetai kan asem se sa asem ne si akiri a eya na entai emfa ho na mum se eya na efa wo afikira ana se etwifa wo fie a ena behunu se ne yete behun sampa ehye asase wo so a esi ye ewo eye turkey any cereal no enipa afaso ahwere won kwan enie okoteki enipa 5894 any nipa o mahwere won kwan ewo turkey na chese enipa no empim enum aha nwotwe aduokron enan aha nwotwe ni aduokron enan enye sika nso ne da atade ani nipa wo mo ahwere won kwan ewo turkey asase wo so no esi ya edan ni buye no enipa no empim num aha nwotwe ni aduokron enan 5894 o ma ahwere won kwan oko Syria so a enipa ni 2032 o ma hwere wo nkwa enipa sem ne ye kan yo erade hu ye mobo enipa no empem mienu akire aduasa emienu enipa a wo ma hwere wo nkwa e wo Syria asase wo so esi ye no awere ho erade enhunu ye nyina mobo na onchechire abusua ni nyina awere because ne asie yi ano odene se asase ya woso ama dan ye nipa pem se wom na adwiri agu nipa so o ko se dan ni mu na woni mu pa se dan ni be dwiri a menyi ni senka obeko anopo ya betena ha yi se ya adwiri mu fan ye tiri mu fan akoma mu fan yo anopo ya wakotena ustie na chi no anopo ya wakra firifi a wupie yi se wunnim ni ebesi o
And inti na wo ka kire wo ma ne se o kwa aba. Me kwa aba no emu won nsem bebre. But ahotoso ne anidaso ne se ye wo gidie wo ye Nyankopon ni mu. Na asem o kan ye e wo the book of Philippians chapter 1 the verse 6 no. Ose na yenya yeyi no mu ho ahotoso. Se Onyankopon a wama ade ache yen. Wama ade papa ache yen no. Obema ade papa asan yen. Obebo ye ho ban. So ade ase. Nti yenya yeyi no mu ho ahotoso se Onyankopon wa free ni papa se we yemu ne de bekwa wie papa. Anopa yi fa wana montuo wakɔ ne abadie nyina fa hyɛ ne nsa ne nya gidie sɛ ɔbɛkora wo ne nsa yam ɔdo wobɛkɔ awo wo ho ɛma asɛm sanse ɔyɛ agya Nyankopɔn ɔyɛ ɔba Nyankopɔn ɔyɛ honkronkron Nyankopɔn ɔbɛhwɛ yɛn so ɔyɛ adomura enti yɛmfa hɔ ne nsi na yɛn switch to the brighter side of life. I have one or two birthday wishes. Na menye hu ejuma. Yes, yenye. Oh. You Obuoba na obeye den. Ah. What was so for now be your dang sa. It's your birthday today, so a glorious happy birthday going out to you, Joseph Dochi, Otai Efro Star Boy Ziggy, Uko School, Ewa Odan Community Nursing, and I'm a friend of Odan Dieno, Odan Ligon. So Star Boy Ziggy, it's your birthday. Leave to be 93.3 and beyond. Ain't you draw down community nurse and I'm a main chia Casa students in I'm talking about the Christ Apostolic Church International. Woman Student Union, no? Your friend of Casa. Good morning, and of course, especially to the president. Israel Chibe. Oh, there be. Oh, you're too much, Israel Chibe. A very good morning from my modest self to you and the entire executives of CASA Odan Community Nursing Training. Shout. Now what we will be in Kumasi. Yabeko Kumasi. Yeko Kumasi ani ekwe ye. Ye ni eko. Asemo. Konkonsa. Otwemu atabon. They say obi ahunu no. Otwemu ese anoma kanafo na atwemu no obi ankana no ntum. Yehu se wo ba na yeke anu atum. Sanse yisuru jemfite. Sesa wadwene. Enti sada medical kacha no na watwe wie ye kokumase ye yie. Deaconess Paulina Mafo, Assistant District Women's Fellowship Leader, the Church of Pentecost, Pankrono District, and no Old Tafo area. Nema meda fem enti aduana abusuya I walk Kwabre District, especially omo
Adangoma se bonwire abra. Womo to nsa de afra mu na wotwe awie ye nyina ye gina mu bi. Ye nyina ye nana ba. Oba pani ya echa ni eta frɛ no Sarah Kobi. Ye mame. Na wotwe awie ye gina mu. Ye ne den. Enti eya na musosoma ba. Na wotwe wie ye kɔ hemfa abra. Ebi se abira. Abira. Enti na wotwe wie ye kɔ abira. Nananom mi ankasa ena owureku mafo. Ye ta fra wo obet mafo. Ye nyina ye nana ne da for me ye kɔ ye yi kese ewo abira. Ebia na busia asemato ye. Sha. Sakojon kolesi. Waiting so say your friend me then Papa J. I say good morning Obuoba Ofori Amanfo. We thank God for the gift of life. Kindly wish Perpetual Lomoki Akwada a glorious happy birthday for me. Na echia Engineer Emmanuel Kofiapo, a regional engineer, ECG Tema. Also Chiapa Sanso Ena Obrimpon restart. Also good morning Obuoba. Thank you for your amazing message. I love the way you pronounce you mention your name. Watching you live from Kumasi. And Kumasi now yeah, call a bra. You no. Yaw Isaac, he said good morning. AHENKAN933FM Ayiko. Sharp. Abrantia baako se wotie yen ewo ehemfampo. Oso wo Spintes na yen chia na busuafo ewo atuntumrem. Sa message no akiri mekope na masan kenkan de ama waye ko okay yaba. Enti nana yaw fresher. Ose Obuoba mehwe wo live e the free Spintes chia mawofo ewo atuntumrem ma se wa ene ofa agiri chia wo mama me ka kire mo se me do mo pa wo banana yawo fresher Spintes ena me wo Wada chinti ni ade to aso obra kwantu afutu ni ade sua me pese me hia wo a betimi hwe wani na so timi hwe manim sanse ye be hia no na obra no asisi ani kama elin titi ha wada chinti anopa ni ade nam yes when people disrespect you confront them immediately. When people disrespect you confront them immediately. Brofo eni se wanu ntumi ntam brofo no a mema ne nhawo ye de ba wodiem so ari ase ebia na wahie onipa bia na oni onipa bi esan oni onipa bi adimpu ni mpu na onipa no esu ne ne niema bi a wo ye no hunu ne se wadi wani matwitwiri fam wa mu eho no a menye me de me nka no hwe me koda ade achi am ba beka mfantifo wa asem bi osesa asem echeria na anyinya asem cheria na anyinya omu ka mfantika sa mu a ede pa matano payi me mfantika sa ne mbae osi se asem cheria na anyinya se obi yawo ade na wani nye ho enkoda ma ade nche ebia na ade na onipa ne ye wo no onu de ofu se that is the best thing in a way. But now we receiver no umumu ahead to so much. Enti say we are so a friend is saying oh feel so bad. Say a ho no abema hu say no ye wo no ahawo a that thing will continue. It will repeat itself. E be say sibiem.
Inti yesi so obi ye obibi na wani nye ho a ebia wate so obi akoka ho asem wa hia no mane hu sa asem no kokan no wate na ompe saa mema onye biem odaache o ye ho aduru no because the moment obi be disrespect no wa mana hu se ne oye wo na how na wo di be hyew mu no ebe toa so a obe repeat ni saa afi uhuru nipa na ye mkra hyew enti anopedi ka chon say when people disrespect you confront them there ho no ha mani hunu se ne oye wo no wani anye ho emfa nhye mu odaache nti se na be ya obi nyini ache na wo mfa ne ma bi nhye mu ne nkonkofa yare emfa emrew ye ne sa fama yen emfa nhye mu enye coward menye so coward to the extent say me dem ntimi nka no ye me ne ha me pa ba ntimi nka ubewu am yasie ubra obi wade ne nya mani hunu o feel say ya disrespect wa ma nipa ni hu na wan repeat biom wo da chinti me pa cho fa we tu ana mo ne ye ho adru na me wogidie se wo ye ne se be bo apa Yabatwa so the one crata mbo so braso ye de bebrel wadwen chiro de befa 0594841044 0594841044 fafa of abrana fe yankin kind kama emfa ema other messages no akire ye bekin kind ni nyina de amamo but there was ye film ni ye film ye ntoa so Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Yango for the bonkrata anmra ye ba ye besan enyabotre na enwom ne yatie mu nsem no yie pa me pa cho embedi for mama cha no pay ejosobo na empumbo ko de boko na onso nyame adom so me ho ye papa nti ebi mu kire se reshuffle na akoso na na me se wo da bi vacant positions na da ho eno mampani a fele ni nyina nti we nya reshuffle bia omu bisa se nti reshuffle na be ba na ena ye ka kire o me se mampani akufu ado de nyame anim no kre nie so bi ka kire so you bi a na ni je reshuffle ho se ye nsesa we mfa no on ne party leaders no hia no ka kire mo pain se so onipa no wonya de ne na mo nyini mfiri mu kra saraze me fu se bi onipa bi wo ministry bi ne oye ne nya mo nyini mfiri mu kra ba se ye nyini mfiri ho ne ye mfa nkwa ne de ono mampani onye sa de ne ni enti no omonya ne san no mo replace here de mo twinche bi a ezi was creative bi ka ho e ministry no was bi ka ho ezi was an bo ba kwa ka ho aside pension the you know minister local government one in state local government there no ananum ji say local government and ministry say wo sa ministry na nkasa wo ho so as e ho no na oye deputy minister no and say ya elevate no ya to ni post mu ya sada create ya ba be ye no minister nkasa and say one ne former boss ni nyina be bishop yes omu nyina gina same level me hu ji say no why you crowd debi Safas no a deputy wo ho they say ya pejam and nanante so dogo bi no abe o hwe yam na iguse to yankomra anopa no so about community aduonum mienu yemo bibia chima na kwa babiem de ba henkan 93.3 FM so ene yeti Akuafa Kuma studio ye free kodwa pe newsroom na bai Akuafa Kuma studio ne wukuo nti honhom ne wo pan samso ne mapro bi agu papa titi waso din ne tiebi ensem edenam no de obokrata na poso no dem de sha se the chronicle de obokrata mu asem onumnya fo kodwa opon kroma mraship jani ma de hye wo fo asagire bi ena oyo so afo hwe Ghana amane bonsem so information minister papa yi bodevru se Ghana o hwe abakwasem a ade ba kwa age yenkwa asiesie yen koku na koku nzo so hwe midin a oman mu ankase yentumi mfanya de papa bia ye ya ne aso ni na ne de ko ne aso ni na ne de ko yentumi mfanya de papa bia ma ya ye nyaso mfaso ndibi mfili wo man mu enu ntonum nyamfo kojo ponkuma efrase bodewro se ya ye koku no ewusi efrase de fa emfidiem de fa nwema wodru mu na etumi de ye bibia
yen so ebenya so mfa so o mamu nye said bia ne afa koko na ba no ne akwakoton ne agiska ne akoton ne agiska yen vem frasie on milo ene de ekeka ne yan so ye bi eno ne asemo dum nyafo kojo pon kroma ka ho asem e wo the chronicle de obokrata nim enne anopai krata kro ya agba amanye se omampani na na adoda nkwa kufuado mia odro bia na tokro de dada asoye no ena wabo owura asamo aboaten wabo ne din so meyo soafo behwe ayensem ene amamre ne de ekeka ho nsem so minister for chieftaincy affairs wapaw ne somra emeye saa osoafo nti nyame yadum na so mkonom vet ne na so din kunuma na se wabe full minister for chieftaincy the chronicle the bokrata ene din sem we by Ebusuama yentwaso abede the Ghanaian publisher the bokrata no ena etwaso empanifo ayi wo mo foforo ene ministers aswafo foforo ayi wo mo no ene ehonsam eda ha bi enya promotion ehu asam eda hanum se achese kratai wogusu ebomu nkyeremu na encha hanum wanso Reverend Kusibu atia ka kire koto se boamonchim ayi omonchi okujato contempt se yakwa akwoma no ensa man krata no wahwe nyame anim ne odro sabatiko atietia so obronsam etietia so de ose koto nche no contempt wa kontem eja koto ntiene ehu nsam so eda hanum akratai ebomu enkyeremu na ayandrada womo kwamra shebedwafio schoolfo na womo kwa asetena no ene piemu chiamehe yo wo mra shebedwafio right honorable Alban Kingsford Sumana Bagbin ene wo kansem papa wodi na yafutusam ene wo de ma minority for no se wosre wo mo a se racial friend sim ya racial for wo mo ema kese atofo sen ene se wo ya minority leader ene mpanifo bi so keka ho enti sane ensachaya na ba no se fofrofo no wo mu nsua de no wo mu di anim ne nante na wo so twa asapa Haruna Idrusu ni mu ntaka mo wo mu twa asapa pa wo twa asapa to mra hye bedwafie ho enti se kese atofo se mo ba wo mu nhwe wo mu nante no wo kense na wo mu nhwe no mu mfa nyoma bi mfiri mu na wo mu so enhwe se wo mbe live impact bi wo mbe ya enhwe so de ama echirima wabra wonum so omadwuma semra shebedwafie for any minority afemu ehonsam eda hanum say kratai atwere de aba na taki ya asase wosua esi hwanum no ene na Ghana for ye nimpa ye bo papa achu Christian achu ene we bo na we bo gagaye hiri baba mama na yen Church of Christ for ne yen katon so no yenso ye bompa ye de ye bompa ye kwashi akukwam se ne Bible na kan se mamunye se nya atwomfo no a wo mu gina bonten kikamu wo manyo maketua dada se wo ba kire nipa etiripa na wo ba kire no so wo benye waketua nti yen Church of Christ for de ye hye akukwam ne ya bompa enti yen Church of Christ for nyina yenso ye hye akukwam bompa nti wo mo so be bo na bonten no so boy ni nyina Nyankopon etie na tia watie nti achu sese dia krata dia basse achu hu ye pa wotiase ye hunu no wotiase asese wo sankwan wodi nkyene eti eno so hu nsam eda ha se yewura kwadwo opon kroma na nse na nkofo bi se yedofo bi ayira wa system ni mu amu se ayi auditor general report de ba na ya information ministry wo musika bi asika bia form se ase no covid-19 sika no no mu so mu hu kwadwo ponkroma na busua wa wo so hu no na wonte ne ho asem anti wodofo ayira wo system ni wodofo wonyirai wo ho na kon kwadwo ponkroma ye mra hye badwani achemansa efo ase ayire bia bato mpeso so MP woda ha wo se koko tata kwashi koko no wo se ye hwe ni die ni ye ya ndi ye koko no afa ne sanfro mu no so yantimi process ni ye yamfa vidiem ni yamfa bi nya nyoma wahu ye ne di koko bi ye chocolate ye di bi ye drink ananu kofo drink bi amadamfo bi de breme ne de se pika koko nko ana musante ye no se ye wo Ghana ha sei na chese emu ye nso no unta hu se kofo nonom enu nti no wo se ye hwe ne ye nom si ye de ye drinka nom tobi Ghana de na bi na isika na ntina krom he ya ena afi so wo se enya nimdi a
ye de be dane dane ani nyanya de edi ene de ye nom efri kokoo na ne sa so beboa pa we aye the Ghanaian publisher de obokrata no dem de troso aye daily guide de obokrata krata ne de atosoro ensa benkum top left corner aka ese endo da na mraship de fie kwa homejem wo mu san frase wo mu dwumadie tienu a wo mu kwasetena e wo mraship de fie na no na krata e kire se dom kuma no afi wo manya ayenfofoforo ayenfofo na ba betena bench so endo a honorable case ato forcing ebeye minority with ochire otena akunyem na kunyem efrase ene ni chief whip ene na sefo wo mu na ato so ema mraship de fie dwumadie ekoso fefefe daily guide ena ebo amane we yesi omampani na nado apo wura keti hamo aka utise kubeti Brian Echampon ena afi asabi youth president youth president so one I say youth youth president edi yesi apa wo mu yame wo mu na dibre se council she Chinese yi wa we will pass it as oye dede kakra nkwa de obi na die oye dede kakra nkwa we will pass it higri mango when ye higri mango saba faso na se mpisi no mu ye di no onzo ma ya mo bi peso beka emabunu asemi wa ti te oye dede kakra bi nkwa de a kwano ya de so betumi ayo so ntumi nyo ye be ma edbe ma asabi nso senanse onso kan no tomu na omanya market apa daily guide obokrata ena ebo amane wi na ensembu on ma o kan ya manfo ntiase okọ adwura wa santimantimo adwuraman SHS a amane a kire sei edan ya na baabi a wo mo ekotena didi no na edan no sede o masi no ene sede etie no obi nim wo mo gin sei ye to obi atetete ho ana na anu ensuo rim ensubrani bi pa ne mframa bi a efae no nyasem ketwa ama akotutu adwaman SHS dining hall no ebubu dan no egu asuafo no so a nipa makomako aduanan ena mo kan na so nyame adom obia anto nanano wonse do tisami ken enhwe han ene ebeye masofun ena ekoso ewo mpotempotem baabi na adwaman SHS wom de muti anye dining hall akodwiragu asuafo makomako aduanan we nyame amfafi enom na to nanano wonse do a sanke ahwerade daily guide obokrata ene bosa amaniwe atu asem ne nso suase yeyi no sisi owayaresabia ebusiama yentu aso abede da custodian da obokrata no ena etu aso obiamu a ene nkofo Brian Echampon keti hamondomo youth president mu ni higri mango Chinese man wo mu nyina nya post ni bi obi abedidi eti omudidi pa mo so mo time so minister ya pa mo foforo ya enche bi ekototo ma no wo mo enfoni ya twitwa ato haze de akwara twitwa fufuo emre ne se guna sa pepepe na omanim manim serious wo mo da ha sei na asro no mo akwadwo pankroma gusu preachi wo kasa efa koko ni die no ho wo se atimi di koko powder first sei ni we yibu efa koko powder na ubetwa tie no na wudi twa bo so ma mi akoto koko powder de besiwo ubetwa tie watwa ma koko tie na yeton ewo montin na sa koko powder no ene ye hunu biem nti wose koko no yenhwe na yendi na asia no mwanso se se de MPP amanyoko no mayere se benta o kiss atopa atadwe ene de akeka ho BMW Ford ene Corolla wo mu nyina gumu bi na se no de ja se ba bi aduro no yesi omutwe omani kurukuru hwe majority afam ho no mu a mrahye bedwafo no MPP for MPs no wo mu hwe mu ani pa be 100 ena wonum so mo de omo tai ba wo mia chi se pame to say what chewing gum atale ba ho no se tare hwani omo talim beko ayi club na se be ma ne oba gina no mo talim a wahu sa ayi no sa pepe enframa mfamu o mo ma mframa mfam dabi akwa na nyom na nya adwuma wo ho chese titan kasa tatepete wo muta na chianga zanga enipa mako 100 do
eti eno ho nsɛm so yɛtwa de ato asa MP 100 ta wachi a na ne ɛkyerɛ resource na ɛbɛyɛ sɛn ni eno de ɛho anu yie no ɛwatu ahen ne asi ahenfo nkyɛn na ase anu mo anso na nado danko akufo ado ɔkyema MP esie de ɔte Ghana bandwa so yɛse atemuafo maako aduonu baako 21 wa hwɛ wɔn mo aboa mo swai abɛya judge foforo kra ɛwɔ Ghana ha sei yɛ ho nsɛm ɛda ha no mo atofo senso yɛsɛ deɛ taking over minority leader yɛtwa ne mfoni ato hɔ no sei ya yɛatwerɛ sɛ Andrew Danam ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ wɔn mo kɔ asetranti ɛne na wohwɛ anim hɔ no mo a atofo sen mfantefo de hye wɔsi hɔ yɛ neagya wɔlecha na Haruna Idris mo so mo so ta akyire hɔ adane sana wiase no wɔte enti no ɛho nsɛm so ɛno no wei ɛyɛ the custodian the Obokrata no the Daily Dispatch the Obokrata mu nsɛm ɛnam de to aso ne bana caption ɔde aba no pei de watwe ne kɛseɛ paa a ɔde aba na no pei ɛyɛ owura boakye dankwa owura boakye dankwa ɛna ka kye owura lanchematen kane ɔsoafo no hwɛ adwadie ne mfidi dwuma so sɛ oni bibia ka owura lanchematen onye din owura boakye dankwa se so owura lanchematen oni asɛm papa bia ka anoni bi papa bia yɛ magana fo a ɔmpe ba bi ntina onyi no mfiri MPP parliament presidential race no mu kra onye din ɛno ne asɛm owura boakye dankwa ɛka kye lanchematen ɛwɔ the Daily Dispatch the Obokrata nim anopai ensakaya akoso ewo asoya odo nim no nso krate di ho amane aba osoafo hwe Ghana enyinam ahoden so kyese ebri bia atwam ni na nsem awodro kane mampani odura John Dramani Mahama aka no ebeya yenyina so na yema contempt ntre no eno ne asem owura Matthew Opoku Prempe aka Napo ka the Daily Dispatch dimdi wie eye atu wo me ntafo ni nua ba na ta ba no ɔde atudwa sɛ ni nua bɛma no ho ye hallelujah the Daily Dispatch ɛno no mede the metro lens the Obokrata no ɛtoa so ɛne ahwehwɛniwa ne hyɛ no paa mo ɔde nsɛm aba na wase bagmen ne na twetwe ramatu bagmen wada ha say ɛna the metro lens say bagmen na hyɛ watwe Haruna Andra watwe de savani tu kakra so Haruna nyame no Obuoba why the Lord is your shepherd you shall not want. Psalm 23 was what did nyina mu nsɛm nyina from verse 1 to asia what did nyina ama Haruna drusu de yes watwe no ha say nyame no Obuoba nyame sure wo den wate okono ye nyame ko enti ahon nsɛm ɛda ha say na asia no mwanso eno metro lens for so wo mo kan na abam na de wo kan ne so mo se ensamfro mu bi beba ewo asoafo animu na se abey ene ye twa tactical 3 Brian Champion Ketiamond ene Steven Amwasteka wo mo mfoni eda ha no mo so mo kan na abam na we ye reshuffle amina mi hu say reshuffle replacement ene wo mo so ma anti o se reshuffle a yaji atumo wey eye the metro lens the Obokrata no DMD to so the Daily Statement the Obokrata ene benfo de omujo mudin pa ana nando abom de omudin asa pie ene omufoni abawa no si yaboso dada ntimi nkom details onumnya fogojo pon kuma asema okafa kokon no asensu ewo krata ni manopai owura koka enso ede to amanyofoni nanim se wo pre abato no nya so befa ayi nyamesom ne miamia udro bi religious bodies bi so ose sanyo no ehu papa echensunsanso no enyenyenyenyenyenyenyenye ehu panti no otu amanyofofo se ya wo monhwe yi pa na endi samonyoko no mabru no boaboafo ewo soame abeton peso so asantemantem a okoka se ayi afi abato afi mpinu ne aduonu abato aduonu 9 2024 abato no and is for say abakwa ne kuta wo ma wo mu won be hu se kraman a okowia nam wo mu be bo kwanchi ni na ayetumi o monsa beka na nsem de ene youth organize no probi go pa ene the Daily Statement the Obokrata table amane say aposifo ni abre ehwehwe abamu ano the Daily Dispatch statement anopai
Ebusiama yentu aswe na the informer the obokrata no na mede to aso was nothing but the truth and no krankwan troning konto boda braba bi anim enti o inform you na tie resha phone case da ha ena eye council of elders ya wonom ewo ND samanyoku onim enti wamu so mani abrasi edunketi aso paade a woye no wanya de kra sa ekwan odefa so a oyi haruna adrusu ne muntaka mu firi ho no council of elders say ade de asem no kra de yen hwenchen yen na you know bia ya kan plain achem dem see ne kan enti won de wo mo ka kire ase edunketi ase communication wo hia communication empnatwe mu kra no se one communicate a emfa awadiem communication enimu a emfa adwumam communication nimu a enye chese baby a communication wi hia anti communication nti ne yawo ministry ya hye date aso ya omhwe communication ho se communication kwanse na ne nyankopo benya nkitan agire communication ya enti communication de wuyi free bibia mu a etosin a se kokromoti osan ho se me kwabo pa unua ensa tia nine na aka no ntimi fa mbopo agire kokromotika ho nti waso communication kwan omofa so omedi sa adwuma de omanya de kra eti wayi omaten wa ha se wambu omaten ono wayi omaten sa na bible no se yenye enti ono so ahwa aye ne sa na ase anu wanso say extension so omugu so extend ya no that exchange program no extension board kakra boss ya twim say some 3 days account ofori atada say ene say as I say no bond holder sibia na say wo mote no 24/7 waso e ho no wo mo ma ne ho hyehye ne papa wo mo say enyu mo free exemption wo mo brofo mo kan exemption ye free mu o enti sania nioma akono nti no osade na fuamia say aka ho say wo mo transie no mo ntetrem wo mo ba bam to say de wudi waache uba bamu na djoa bo na de papa se bo no ebeye dagire uba bam na bo ne djo ho na be se bo na de ebo bo na de enti osese de agire mu ba bam omu ba ba asem ni mu na fai we nti ne ho ase na we nti ne ho ase NDC ni youth organizer ni su case no eda ha ya se ututu form de asem hye ho kra no a etimi pie ajubum mu obite enti ne ase dan waso no o kasa mu abekasa obite we hwan se ebia no obi twam mi twam no ye mi hwan na mi tuko bu hwan se wate asem no wose wo de wa plot ni enti say NDC for one man plan set 2024 January election de gaga to go udi sia urade o mbetwa wo mani abre plan violence ene pincha mo se o ma plan se be koso 2024 no o mada pede dinti youth organizer akro no ni fo ni chefi ehye no na tade fita ehye no so ni trimutum enti e ho nsam eda ha sei na encha no wanso ena Ghana mampani abedi eche Dr. Lahanji Mahamudu Bawumia wada ha en was share good for oil no ho Jim 420 no ya mu asemu ba ya nya abotre Ghana fo asemu ba mu nya abotre na God for oil na we se chokrodo was authentic information na nkasa wo ho and God for oil na hu nchirechire mu papa no nti ya mu busa bisa no de be ma bom no be bio no Bible akanti wante Matthew 14:14 wose ya mon kan ho no na bibia anya kama ti ade no ni mabuse mema ntratra ho mbo tim enkati God for oil no de ose ono de edam pro authentic information no e wompana sinti ya kompana se ne kotiemu ye wey aye the informer de ubokrata no daily analyst de ubokrata mu sem enam de to aso amawo na odumnyafo se che mensa bonsu che odumnyafo ayu na dusu wanton NDC ama ban eno na sama oka na kratai esre osre asofo ani mraship jefefo se ya omwankasa botomiska eya wo musiesie de bi toto mia wodo bi for daache ene de wo ma sika personal money no eya so munyi bi ntonkonya ema school fo na school fo bi amobo ebi bre papa
enemre 21st century be ko Ghana fana baby na akwada da form na otwere na book da akwada stress na otwere enso yesi education is the key osi enwen kwada no nti osre pa say MPs ministers na eyo muntum botom ska omo allowance osi titu allowance no no mfa nto enkunwa ema schools outdoor a wo mo bre no daily analyst de obokrata enekasa no na opanyini bi nso a oye economist your friend Dr. George Domfe or a development economist and research fellow at the University of Ghana Legon opinion say without debt exchange program Ghana ye be bre papa say debt exchange program eniwo anaye yifriwa Ghana be brama wa bre nyehu bida eno na sema Dr. George Domfe a economist at the University of Ghana Legon eka daily analyst the Obokrata. Ebusia mede the daily searchlight the Obokrata no ena etwaso ene ye wachen obofo a wokwa na dwoha ne light no eye sharp panti ewura ba bia tokura bia mu light itimi hire wom na wade abasa mu ntaka se dom to back bench wo bre bench no kwa ye wachire die ka ho ti se Haruna Idrusu ni muntaka wa muti akire hono no hwa ehonsem eda ha sei na afutuo akwama eye mozramifu ewokrom ha pepefuo afutuo afri sariki oma enchen ena ebei na afutuo ni munsem achen bible akenkansem wose nokre mozramifu amesemo se musika no aya munya munja fugu to munya fugu behuni yoso wode alhaji ahe onso nko meka mayo enso alhaji fia dan so onya asam ketwa ubehuni fugu enipa 20 kura kwom ebeye fugu kakra mudududu fugu so ne boa den pa dan bi yane na mua na mnante bi omso mu kobusa bi boa nam sa ne boa no efe so pa no si da bi sese ebra so se humasua no ehia mozramifuo pepefuo wo krom ha se enunti se wi utizongo a sika no a wunya no fa nkoto fugu hye fama wo banko suku na education is the key to success brofo ne ka yan ka ma chemfo ani yan ka ma santefo nkwa ani yan ka ma kristofo nkwa pepefuo nyina aka ho bi enyame na miko mwa musariki oma ena chire mu ase iti edi afutu we so dia sa eso achemfo mare so duku eni ayiase ntoma tina de bia mebo wanchi dia omunya sa onye na bra se o papa ne bewuo mama ne bewuo hwa ne bewuo obi antwa ntoma nana osia wuo yes we are good we are gigim wa be man no akwa ahwe obi ajanto ba dabi eye ka bohu oza Daniel ko shabu na ye no ana ye say na ye hu so o say aye ntoma system ni ye djuma yes 24/7 ekwane na efun ekwane na so ubra inside ya samo yes ye ntoma wo wanti no bewu ye achemfo ba embebefo de na abo na achemfo duku bi obehiri no eyi obeto ayefro beto abedi nto beto na aye no so ne wo fita ne wo tuntum ni na nso beto o jiden o wa ye ntuma bebregu ase enye sa metom na ne ba so ne ba sabe na tade to atete ne to atade to atete me na wi na chenchena anche mu twantoma maame o mu twantom maame bi me dem si me ntwa eno maame bi me hyewie ne guo no me fanya hwe ya na me ye kese na tare nso ya na ye keto look so di kwa yo so di kwa sorry hu di odi ye bim ni ahometo ti pepefuo de na aba ne eko achemfuo ne a kristofo so de kwa de bobo nya kura ti ase munya fugu no to man so behu ne ya boa guso ase de ma ti atum yase munya sa de nya kan funkai na nsua osiewu wanchi hene na ka abnase so be koya se ye ntwantoma ko ba go be ye de be twantoma fa bla njeje ye de ye pipe wa abnase me so ba go de jai ko be ye no me so entoma wo gu dem no o da bi
What's it way say? Yes, to money, and the other quite wedding, you know, Miss One your ban. I don't go. Miss Latia don't go. Slim. Slim. Hey, the structure say blue. Oh, yes. I quite blue to Dana. Oh, I gave Eva. Nigeria. I get no go. Oh, yes, Miss Wakwa, Nigeria. Turn all body tape in a buy another day. I miss one them to my bio. Sir, Did I make us and to my dear? Now just swim pa Obago. Abram gonna jump the stories by you. Oh, a bit de potomanto. A bit tape shoe. Because Nigeria songs are no good. Omukoye Mason. Timo Tanitalo na why Nigeria sons are no good. Omoday. Nigeria says enya papa. And stories don't be by you. And Ghana must go. Dear. Agege for na agege. As atana Nigeria o man bia. To send no bia US. Satana ze omo de Nigeria. Yes. Ko Nigeria bas na Nigeria omu so bayi. Nigeria for so mo ye omo nyanya kro mo ye chen yo. Anambwa. Nigeria is. No hofe pa o. Baby hofe. O de hofe. No mo dosun so kra chen so still aja. Tosun. Omo live over 100 million. So omo live o. Ghana. Light in the home. Light in the home. Said ya obi anu ne sinto. Ampa. And also no fake no mudi internet there. Kusi. Ombachi wo. Na so mudi. Omudi counterfeit. Sa. Tina meska wo ho. Ska wo ho pa. Eni yeso kwa ya nso eni ewura corners bia benya ska sisi ya. Say on am phone tina omo ene bi nsu gu Ghana bebre yes. Ti meswa Obago michiao anapay we dwamen enso bi de minwa meba chirechire so de kra beba benase ho we the daily searchlight ya de abenase de amantia de yi nyina abam ekwe the new crusading guide the obokrata nam de to asamo anopai krati egbo amane se me fa asem ba ko pe na afrim ona bu kojo pon kuma koku asem na ba napo ene mahama asem ya bia se na nadon sakaye no ene so aba ena afidiem de fofura be piem ye se John asante mantemu se John MPP se John wakache MPP for na se opponent MPP opponent eye NDC nenya omo MPP for na nkasa ho tisa nya twumne entokwa sunimfa so bia ne watimi wakamia MPP for bi eye omo ankasa ho no se John say enye omo amu no ne eye opponent omo opponent eye NDC tisa nyama omo ye tietie wo ma ho a sunimfa so bia no o ka che MPP ba bia the whole Ghana say time aniwu na munyai kondo so wi na nke bia NPP ni eni obi anya na nke eni opponent NDC another party na nzo de MPP ni anya na one ne nyonko MPP ni we to say enye wo mu hwani ai the new crusading guide the obokrata ene de say John amanyi we e bai the find down so a day a year 1 2 3 4 5 6 eni pensia ebi ya pejo mudibrem ebi nso ensesan kasa na aba eni estika mu nyina titem waye mi yie enyomo no eso mokobo bi pa eyi nyomo no wo mu bi enti eye reshuffle no emunsem eda ha say ena eye bond holders nso DDP kaka kreb ne keye DDT so de ono ma uo na be we so de echen DDT kwafo so mo mpe bond holders so mo mpo sa debt domestic debt exchange program na mo so omo mpe kra na no na mo so e ma sese abana sa ma omo akwanya foforo se afi ya tremu biem 3 days more enti ehonsem eda ha te se ye ko SHS no na ye be ma kwan a akabe 1 week a bo se board no teacher ni no board no churo so ne yeso atworo wo soro saka 5 days e be ko fia 5 days more no ya just for me to go home Sentagates for more na ya churo 2 days more no obi akojina blackboard 2 days more ya just for me to go home last day do a mokra
It is a 3 days so yeah yes wo de yes debt exchange no ho enkita ho die no ye enche ha no makoko ne yesi yendi o na koko ne nso ho mban no yendi koko no na koko ho mban no kroma ne ye koko yendi ne ye de ko no ono asa akwase ni no akoye chocolate no de abra ne asa ato adwe na anya adwuma ni padua ne brenti eye opon kroma etu Ghana fo nyina omo aban ni obi bia otu obi afo se yenhwe na koko hu dwumadi enya niye wey define the credibility the obokrata the divia no pay Republic Press the obokrata afufura piem enie yeso ko atifidu mantema ntobro yade no aba ma te se nyasem ketwa aba papa yade bia yese efa emfamam ahome twetwetwe ko hohome go obi so ne ade a ubetumi enya emfamam yade eno no mo che se atifidu mantem aba pa ne asi ntobro yade a meka wasem atifidu mantemi enkwada makomako aduosun 70 eno mo aka aduamu enya wo mo yade wensu nkwada nkwa ne pempeni enka peni na dabi akwada waju hu saa te odwan no keka no waju hu saa ti aba papa Republic President so ebo amane say dia wa beto ja say Ghana seni na ope site a wodra emebunu no anase omanfo ta call pa wo ayi abefu tintan fidie so a eye bet ya betting site yes betting site na Ghana for visit pa ko pa wom the Facebook about Instagram, Twitter, YouTube, Gmail, Snap, and WhatsApp, and a bet. Yes, bet, and uncle for call papa. Republic Press the Obokrata table mania. Or man for Bakaya Santimantemu. What's up near you now? Baby. Bet no, say young boy put phone no ID no heswa bet. Hey, they said that because to so for be deep bet on come. One shall who say a bet one some. Oh, man. And to be just that a bet. A bet. Hey. And penny for you, I am you. And penny for I'm penny for Chabet. Penny for you, Chabby. Oh. And so I am born you, Munya. Some bet to try bonny. To search a cha. And to say ye loto treya. But loto obi the loto ma ultimate and back police station police. Oh, police. Shuma dear. I seen yellow to Nanka, a bed diamond pound. You're for history. Baby, I want some year new. Okay, them do chat on you. I feel Munyai. If you are see you, if you are Munyai. Republic Press the worker say as Antimanto man for Becca. O papa bi onye finhia de wotwe ene ngofo makoma be mienu miensa bi ena wo mo chi abamu abi young boy ena mo di dua hye ne to di wura ne to o ma fa nhye kokom di wura ne to different from so akọ obi ahwede na watwa ne nko no bi de atwi to we de dua nkase no di wura wo ma fa ntwum di wura na krata ebo amane say Republic Press say sa papa no ene ngofo miensa no court ahyese mo nkoda fiase tie jeli omo Republic Press the obokrata asem yesi ya chekakra be 2-3 years ni be 1-2-3 years ni and asem yesi intafina papa yi kasa yo case bi se no mundi ntem chakode a chance asemi akode ya ode iron shin unu se no ma san to ahye 15th ayi March ma san to ahye da oboye de sia okay mame nasia naja yentoa so hana mo na bibi wo ho no mo bibi wo ho bibi ani ho okay ene mame na masene yentoa so abusuya da obon krata mo boso no ena atwaguo ne yetoa so e dia mama na afei ye de dia aka nyina nso dia toa so wa ha kama wadwenche no betimi dia ba 0594 841044 0594 841044 enra ena ebetu dwa se wokọ Asante Mantemu a school bi wo ho ofre no Adwuraman Senior High school dino wo dining hall so pie I don't know say from and who you said ni see you wo mo enchensen ne pie no and am so ma adesuafo no
bebree no a yɛde wɔn kɔ hospital na adesuafo bɛyɛ sɛ bia 940 ɛna yɛse yɛde wɔn kɔ ayaresabea because of the ɛsiiɛ no ebinom wɔn yɛ mo hye wɔn ne saa nneɛma no nti na akɔyɛ ɔhaw kɛseɛ ɛwɔ ɛhɔ nom na yɛsrɛ Ghana Education Service sɛ yɛba no infrastructure improvement it should be one serious thing oko second cycle institutions ɛnyɛ adwuraman nko a oba yɛmpɔtɛm ha na mo a yɛwɔ some senior high schools almost so this same infrastructure deficit ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ebinom deɛ nso asɛe koraa but source of funding ɛbɛboa ma sɛ yɛ maintenance o sɛ yɛdeɛ yi o atumi akɔ so no ayɛ biribi ɛwɔ hɔ nti I don't know sɛ get fund wɔ so wɔn de wɔn ho gyim ananso so sɛ Ghana Education Service no abɛtumi awurawura mu akɔpɛ mmoa bi de abɔ sɛ aban no sɛ hwan yi yɛbɛsrɛ mo na yɛn improve infrastructure ɛwɔ second cycle institutions no because senior high school ni bi wɔ hɔ nom na yɛde wo kom na wokɔhwɛ wɔn mo sɛdeɛ wɔn school adan ne teɛ baabi mpo a ebinom sɛbio wɔn mo ɛyɛ wɔn ho yie ɛno nso so yɛ a na ɛha dwen ɛna ano school bi a wɔyɛ akyire ha nom a yɛkɔɔ hɔ na wokɔhwɛ baabi a adesuafoɔ mmarima no wɔn mo egya wɔn nan a na ɛyɛ so bad nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ Ghana Education Service ɛne ɔmo a ɛka bi ɛwɔ mu no yɛbɛsrɛ ɔmo papaapa ɔmo hwɛ na ɔmo ma ɔmo ani nkɔ saa infrastructure improvement no ɛso yɛbɛkɔ ahoma no so anim yɛ na afei yɛne owura Emmanuel Akoli wɔno no reported the free ɔman mmara hyɛ bɛgya fie ɛde ma despite media waba ahoma no so na yɛne no nkɔbɔ nkɔmɔ senior wote me nka no pɛ yi Maakye na bibi abɔkɔ deɛ yɛde awurade ase nti na yɛn nyinaa yɛhwɛ anim sɛ parliament sɔre kɔ ahomegye mu no ɔmo bɛsan aba bio mɛndra ɔmo baeɛ wadaroma wobɛtumi atwa mfoni kakra ma yɛn nsɛm no deɛ yɛatete bebree no but wowɔ hɔ yi wo na wobɛtumi ama yɛn atɛnturo doo no yo ɛyɛ sɛnea wode ato dwa no saa ahomegye mu no yɛkae sɛ ma NDC foɔ ɛde class bi ba abɔnten ɔmo kyerɛ sɛ wɔn mmarahyɛbadwafoɔ no minority foɔ no wɔn a ɛdeda ano no leadership no ɔmo ayɛ nsɛnsɛn kakra honorable Haruna Idrisu former minority leader ɔmo asesa no de Dr. Support na bɛhyɛ n'anan mu nea odi hɔ biom deputy honorable James Abegi ɔno nso no ɔmo asesa no ɛde honorable Amatu Fibo a abɛhyɛ n'anan mu na honorable Govin Sabuja ɔno nso ɛbɛhyɛ ɛyɛ honorable Muntaka Mubarak anan mu ɛho nsɛm deɛ ɛkɔyɛ bebree nti na obiara ɛspɛsɛ sɛ ɛyɛ nnora a ɛdi kan ɔmo aba from ahomegye mu no sɛn ɛna atmosphere no ɛbɛyɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ leaders no ɔmo tena anim nti nsahyɛn aba a ɛhe na adadafoɔ no ɔmo kɔtena ekyire na ɔmo bɛtena ekyire kora mpo a bench bɛn so ɛna ɔmo kɔtena na afoforɔ no nso ɔmo bɛtena ase a ɔmo di mi na ne whatever sɛn na ɛbɛyɛ sɛ nnora deɛ na expectation no na ɛha ase nso atmosphere no ɛyɛ exciting ɛneɛ speaker yɛtwɛn no fiti anɔpa saa bɛyɛ 11 na ɔmae ansa na ɔbɛba no na ɛdan mu hɔ no akɔyɛ sɛ ɔmo akɔ aba no nkɔmmɔdie ne nkyia ne ɛna ɛkɔ so nti ɔno hɔ na ɛduru so ba dan mu hɔ bi ɛna sɛnea beebi ɔmo ba foforɔ ɔmo tietia ɔmo ho no ɔne ne colleagues ne majority foɔ ɛbɔ nkɔmmɔ tietia na opieɛ ankyɛ na speaker baeɛ no wansan ti a mebio nti no speaker bɛtena ase no ɛna ɔma n'asɔdwafoɔ nyinaa akɔ aba ɛna ɔte ne nsa aka krataa bi fi president nkyɛn a ɛfa asoafo foforɔ a wabobɔ wɔn din sɛ ɔmbɛkyɛ ebinom anan mu wɔyi ebi akɔhyɛ baabi foforɔ ebi nso apagya wɔn di berɛ kakra nti no ɔde saa ɛyɛ ministerial reshuffle no ɛbaeɛ no owie no say ɔmo aba foforɔ no deɛ minority leader ne majority leader obi abɛkasa na ɔde ne welcome comment no aba nti Dr. Support new minority leader sorry ɛna deɛ di kan no ɔda party no ase ɛda minority foɔ nyinaa ase ɛwɔ position foforɔ a yɛde ahyɛ ne nsa as new minority leader ɔda ase wie pɛ na ɔbɔ former leaders no aba so
Honorable Haruna Idrisu, any Nimian about say, Omo Bresso, Omo Bujuma Papa. In Temedia, one new leaders, no, Asia won a foot to no one against her, no. And yet, the more new leaders, no say, Ombeko Unianoma than a phone of Honorable Haruna, and Tena on a post take one advice. Now, we are not saying. And yes, omo ye minority, no more opposition fee. The beer, a beba flow beer, say, I did ever bore minor for omo be kiki against the omo yenasa. Parliament Jumano, one majority queen na ye Juma boom. Inti at the beer, ever bore minor, omo beboa, ama aye. Manemo no, say, I did beer ever for a year, a memoir, and a memo papa so dear. And ya dear, one minority for ever for so omo be the few any pa. Edwin Edi Niama Yadeba Parliament say Parliament yen wage mono di chi Sedia Caneno Omo leaders no na we na honorable say men sabun so majority leader so on also kata no say honorable Haruna Idrisu obo ejuma pa na one no ejuma bo mu for 6 years na Parliament fufu yi eba yi no Omo ayi juma after now, so I got 2 years. Before past 6 years in the year, cooperation no na ya dear sweni. Na no na ibidum tiasie ewo minority foresight ni in this school almost so say ibidum kika was song minority no the amount majority or say entesa. The minority leader, ne majority leader want to me ye juma problem bi ni ho a enche adebone. Senior we the ibidum again no kika. Nti o wari shi msi afofofo na ọmọ aba minority side no leaders no won so ebe trade ma pa ne so na o wari shi so ma ọmọ no oni won betumi ayi juma majority leadership ni won minority leadership fufu betumi ayi juma bu na abo ma parliament juma no akoso dia me di trato domestic debt exchange program no a bondholders aban ni won yen share for say e fa ne kanu e ka o de won any interest will tia no. They don't know about Black Party. I think they see the finance minister or my parliament in the one embassy to again. Now, issues that you know, policies, any issues that you know, and also Oba now the two parliament. Like a parliament, crack out myself. Now, almost peninsula, in 3 years. Now, you see a tenor honorable North Asari, it's why you see or your deputy minister, finance, sorry, can't say. Or ne honorable Black Party against all can say almost domestic debt exchange program number parliament for discussion whatever and sign a idea baby jumano from so say 2023 budget now about last November almost can want to jitu and sign almost found with him no aban won share or dipia ne car or day. Na arrangement ni nyinaa ewo budget mu ayaje atumu no eno ana aban manage nti say yaje 2023 budget atumu a eni aban borrowings wonsem dey yi no a ewo mo de ayaje atumu ekoba old eka waje ode o ya arrangement say we betia nti eba ne sen na eyemfum so ena afi so finance minister na nkasa na enye say o ma parliament ni won be ka ho asem obeba Omugu Ahubwaso, finance minister Beba. Into number could get to Ablapano. He was jumping the gun. Sana, finance minister Nakai. See, Omo Kativi and a speaker Bear, and over can say bonds are seminal, especially the far pensioners who name others, whom he are into or catch the business committee and say, Omo, who ye ha. Na Womo and some free. Finance minister no me pie parliament na on the one and on break to one and for domestic debt exchange program no we are not so ma kwan will be a enkoni chinkoka that same reason say wa mamuaye into no efa ministerial appointments and nominations and also speaker can say appointment committee of parliament say also almost any arrangement and omoma won hwe ha na omo arrangement omo de beto ensa free omo ya bobo wundin a e wo say ye bete won no na omo ye bete ntentem na parliament emra report no emra parliament omo nka ho asem se na ba ya aban yeduma so betumi
akɔ so smoothly nti kakra esi yɛ nra ɛna mabobɔ so no. Okay, enti wada Roma ene ye hwe ni mu so mbesan aba setena so ana. Yes, omo ba Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, ene na senior ma yenya wo na fei onso je wa home kakra wo mo ba na ne ebesi wo ho no nso no ebrebe mu ebesan aba wo nche na ade amaye. You Martin da Martin Obi ajo so nti ye ne owura Emmanuel Akoli ono no ye parliamentary correspondent de ma Peace FM o kan nyina bu ma je despite media no ye da na se anopa yi se wa ma yen up to speed dia ekoso ewo parliament nia enranso esiye ewo parliament no odi ni nyina dia ma yen but ye betfo no so dia ma o ma yen ko ha no so mra kakra odim se enra na video bi eko viral ema ye kan ho asem kakra no ade kire wo na eno ne nam so ama sisie ya me no kasei no George Opariado Escobar ono no ye national youth organizer edema NDC amanyukuo no waka ensem bi yenkonko kinkan kakra or see the youth wing stands in complete solidarity with our Swami youth organizer Razak Kwampa. His comments may be extreme, but they are in direct response to years of extreme violence meted out to NDC activists, yet justice has not been served. Today, the police wants to serve justice by criminalizing free speech. Such stinking hypocrisy. The NPP surrogate of a police service should arrest those who killed the 8 people in Techiman South, those who hurt and maimed people in Ayawaso West, and the so-called security officers who killed NDC activists in Ablekuma Central during the 2020 elections. We have the capacity to respond to police violence. We will defend our country against its oppressive NPP government. Aluta ena wono so edi abeto abonten nti we ne ya George Opariado enso so atworo de afasa abrantie yi ne nsem no ho Opariado yi asemo. Anyways, na sasem krono ano me no ka say Ghana Police Service enso so eni abrea omo se wo mani edi akiri den omo hwese ba bi abrantie ne hye bia no omo bekofa na abade na begina emra no ano mu bisibisa no questions kra kakra na wo ye be ma na wakasa ansem we nyina wi afi wo kan wie ya wape ba bi afa nka wo ye be ma wo keka mensemi nanka we gina ho but when timi nyina ho wadwane on the 26th day of January 2023 yes me be ma wo feel bi ma yen reflect kakra na fe yen samra back na yemra me di enkomo we emfa ema wo me no ba be di enkomo be ma wo fele bi ebe keka nsem bi de kire wo me pa cho ti kakra ma yen na afi ye ba yen san ento aso ho ana okwa na ka we release ka ne enka obeba yi enka sa abrin ka ya we ho a na ne ama mampani en release list no enie opani ba ko opeso man appointment Honorable KT Hammond. Unsame no ka say Ministry of Trade and Industry eda ho empan minister bi ani ho. Ministers na ho sisi ya no caretaker into uko trade ministry a caretaker minister na ho. Oko agric ya caretaker ministry minister en wo ho. Enti o mampani die nche wantimi release list no before obekọ na me ka kire wo no. Honorable KT Hammond o mampani frɛ no ka kire ne say Opeso wade ne come Ministry of Trade and Industry. Sima ka to say omo release list no a nye yam so yebati bia ba beka. Mu release because list na me hunu no bibi fufuro bia anim minister we ne ade na wura ha na we ne ade we wura na bibi fufuro bia anim. Ene ya pamu binom ebinom de ya ma ebinom akotena nchen. Enti number 1 a metimi aka che so ono ya ma na akotena nchen health minister. Am friend saying kwaku agima manu. Ono de omampani wa ma na akotena nchen we yi na firim. Ono we yi no. Me kira odi enti a list no antimi ama
na fe new development na aba na me de aka ho ama na mama kwan na wa ba mu abeto nkra honorable KT Hammond your friend is up and here they will call trade and industry amwa ko say Alan anan o ka tell man pani say trade and industry yeah no yeah how na go I no go so him say me o kasa no him come into ka tell man pani so onko into list ni nyina yeah ready anko man pani be release honorable KT Hammond say the ministry na dey call trade and industry no wo mpe enti mpanimfo bi na ne kasa ya na so okay finally what you say and don't forget so ono so sa ministry no wo hopen enti wonim na ni so kakra ne ye tete ne sana nka ope energy e na akọ but energy ne dia ma obi foforo enti na e wo se ye de ne call back to trade and industry ho enti afraid ye wage atum but before now on pani person will release list no na honorable KT Hammond wonyi ntum no so wo mpene so ompe sa trade and industry no but as we speak he has been able to convinced by penimfu akuakuo no ama sisi ya the list na you ready into omampani obejam na tie omampani call London no empenimfu bi delegation bi the crème de la crème fo no ebirum free Ghana ekotoa omampani e wo London e no mo ka kire omampani say list no omo aye hu adwuma omo de ama no no omo pese omo sesa bi omampani fa phone e frɛ honorable Asenso Boache Bantama say ordinary ministry of roads and highways and don't forget omampani obekeka ministry ni bia bom obeka ministry ni bia bom titi say roads and highways say no obeka transport no hwan yina obekeka bi dia bobom yes into why so the honorable Asenso Boache ministry of roads and highways na kwa yi amwako ata afiri ho na ne esa amwako ata o manako homius wo de ne ko hye ba bi fufuru na nka no abam omampani personally efa phone efre opani Asenso Boache na me ne wo ka sei enkrofo akuakuo enkrofo akuakuo no nso atie esi akira kwaka kire omampani say za brandi ne mfisa ne mfisa nti ba bi o no wane wo ha ope appointees ya omampani akufado ne omo ya adwuma wo giwo mu di pa nso a Asenso Boache ka ho bi Asenso Boache de omampani ginidi nti every day bia no on any day bia omampani akufado oje Asenso Boache di nti ono ankasa fa mobile phone efra Asenso Boache say me de wo ko ministry we nti boaboa wo ho enkrofo akwaku na call lending ho no akoka che omampani so ode ne ko ho enye case close yemfa no si ho energy minister awo ho sisi ya Dr. Matthew Opoku Prempeh who say oye medical doctor by profession list ni mu no say who say ye na free ministry of energy e de ne ko ministry of health emane nyonwanwa afedi e de ne ba ono ankasa ni diem ni ministry of health no and say who say ye energy minister Dr. Matthew Opoku Prempeh a free energy ministry ho a emane nyonwanwa ye de ne ba health e hono ne ne diem ankasa na mfinhia mienu no aka no waba be kire ne bobre wo health ho so ame ahwe kwaku adwuma manu de se na maka kire no ye na firi mu enti se o free ho de a ene na hwan ene wo so occupy sa position no eno so aba be ye o how kese aye he ebinom se yamfa lands and natural resources minister o sisi ya Samuel Abujinapo enko energy ena mpanimfu akuakuo no so chese da bi abrantie John Jinapo omampani akufu ado ne na di ne yie enti eye omane ntena lands and natural resources hona oye young boy odi ne ko ministry a pressure wo ho bebrenu a we ya the pressure beto ne so ama wako committee nyoma bia ma akose ne political career edi nto omampani emfa ne nko energy ho
ɔmfa no ɔma ne ntra baabi ɔwɔ no a ebinom nso kyerɛ sɛ Merekuduka a ɔno yɛ deputy lands and natural resources minister in charge of mine tough it in common panin fa abu enko energy na ɔma ɔfrɛ ne sɛ Merekuduka honorable emra ɔma mɛyɛ no substantive minister ɛwɔ lands and natural resources hɔ ebinom nso kyerɛ sɛ dabi ensɛm na yɛ bebree nti me no kasa yi abuginapo sɛ ɔbɛkɔ energy sɛ ɔmo bɛ maintain no ɛhɔ no ɛyɛ 50-50 ɔmo nya conclude yɛ ɛyɛ 50-50 ebinom sɛ yɛma no nkɔ yɛ adeɛ ebinom sɛ daabi yɛma no wɔ ha ebinom sɛ yɛma no nkɔ nti ɛhɔ no ɛyɛ 50-50 afei Stephen Amo a nhyiaeɛ so MP stika ɔno nso so sɛ position bi da Ministry of Finance hɔ but mame nka wei nso mfa nkyerɛ ansa na matoa so sɛ ɛyɛ wadwen sɛ kenoforiata ɔmampani bɛsesa no a mebakyɛw uwo bi wu a wɔso wohwem na wuwu ntɛntɛm ne esie o because ɔmampani ne reshafo ɛba yi kenoforiata wamfa ne nsa anka no nti wohwɛ ne ɛwɔ hia na nso wabɔ mmɔden ahwɛ wo ba no ɔyɛ yie daakye ɔbɛyɛ president a saa pɛpɛpɛ ne teɛ nti kenoforiata ne yɛ just by the way mame mfa mfiri hɔ kenoforiata ɔnkɔ but vacant position bi wɔ ministry hɔ minister of state in charge of finance position na adubu ahene occupy na anas bi good animu ase ayi na free ho no saa position no e na stika ye de ne kɔ hɔ but me ne wo kasa yi bibia san si delegation no amokɔ mampani hɔ no de nsam kɔ yo ɔmasa kɔ sankra mu ama ɔmse da bia face stika kra ne yɛnkɔnkɔ ne deputy minister ɔbaa ɛno so nsɛm yɛ yɔmpɔ wɔ hɔ again John Buedu ɛyɛ former general secretary adeɛ ne hyɛ aseɛ time a ɛhyɛ aseɛ no ɔmo yɛ sɛ nka ɔmo de KT Amon ɛkɔ energy enti nka KT Amon kɔ energy a na yɛ de John Buedu aba trade but ebinom nso kyerɛ sɛ John Buedu ne mfisua enti saa ne mfisua ne mfisuafoɔ no a company mfoɔ no ho no deɛ ano ɔden enti ɔmo si John Buedu nso mfisua enti ɔmo nya ne deputy minister enti John Buedu ɛyɛ likely sɛ yɛbɛyɛ no deputy minister fela wo krom fela no ana migusu a meyi de ma wo no agrek deɛ ɛno no yɛ de ama honorable Brian Champon dada nti honorable Brian Champon ɔmo de agrek no ahyɛ ne nsa agrek ɛyɛ ne dia honorable Brian Champon wabɛn pa honorable Brian Champon timi ne Jubilee House di face so sɛ wɔkae yɛkɔto aba no regional elections no honorable Brian Champon ka kyerɛ Jubilee House pain sɛ wɔn candidate no wɔn de ne ba no wɔbɛre pɔtɔɔ enti onipa baako timi sɔre na or standing against Jubilee House the state of friend saying the office of Ghana kɛseɛ paa o presidency no nipa baako etimi asɔre sɛ mo boa mo candidate no ɔbɛre ampa ɔmo de ne ba wɔwe pɔtɔɔ basa Brian Champon solid man ɔno nso mo hwɛ sɛ ɔmo de ne bɛkɔ agrek na wama ne agrek hɔ no mpanimfoɔ no bebree wɔn bɛyi wɔn afiri mu de wɔn asi nkyɛn ebinom nso tiri bɛyɛ yie na me ne wo ɛrekasa yi pressure paa ɛda ministers ni bi so no ministers no pressure ɛda ebinom so no sisi akora no onim sɛ wɔka ho bio si yɛyi na afiri mu o inti no okay inti wei ɛyɛ nkɔmɔ ɛkɔ so 26 January 2023 yɛbrɛ wo fellas ni bebree ebi atoto ne aka nso nam kwan so a ɛba still a fela ɛda so wɔ kurom fela wɔ kurom pa sɛ video bi asan ɛnenam social media no so mo a moyɛ social media friendly no bon sɛ video bi a ma akɛseɛ bi ɔmo di asasa no mampani ko bi
ɔmampani hwɛtoɔ no saa no sɛ ei sɛ mahu saa video no ɛnyɛ video no ho asɛm na meba bɛka no sisi a but before ɔmampani ɛbɛkɔ no maka kyerɛ sɛ ɔmo meeting sɛ ɔmo yɛ nyinaa no yɛ a ne yɛni hɔ but yɛte deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ nyinaa ɔmo bɛwie meeting no na ne yɛsi yɛ nyinaa no ɛwɔ ha before ɔmampani bɛkɔ ɛno saa program na ɔmo kɔyɛ wɔ western region but before ɔmampani bɛkɔ no ɔmampani free meeting ase ɛna ɔkɔɔ saa program no na ɛyɛ npp wɔn meeting nso wɔn di kan ɛbaayɛ dede sɛ yɛ kɔ akɔyɛ another meeting na wɔn kɔ akɔyɛ na nka wɔn kɔpɛ date for presidential ne parliamentary wɔn primaries no wɔn kɔyɛ yɛ abankyia na ne brɔdeɛ amfa nti bibia ntumi ankɔ yie wɔ hɔ but another meeting asan akɔ so biem before ɔmampani bɛkɔ western region amadi asafo ya akɔ sheki wɔn to hɔ bia yɛ na ɔmampani efiri meeting ase na saa meeting na ɔkɔ yɛ before a wɔkɔ hɔ no nso no erade na ɛno nso so nya asɛnketewa ɛhɔ yiri ya ɛnsɛm esisi hɔ no deɛ maame mpɔsi ansa yɛbɛka ho asɛm akyire yi but nanka ɔmo kɔ akɔhwɛ sɛ ɔmbɛsɛ nya another date nti nka wei no deɛ ɔmo yɛ sɛ nka ɔmo yɛ no at the blind side of nsɛmtwerɛfoɔ nanka ɔmo akɔ akɔyɛ ɔmo meeting no nanka ɔmo ahwɛ sɛ this time around deɛ ɔmo betumi ayɛ successful in concluding on a certain date but ɔmo kɔyɛ no nso so amfa saa ne esisi hɔ dɔɔso mɛka ho asɛm akyerɛ wo but ɛnyɛ nɛ wote kaa anim a mpepere wo ho nsi fam na fila wo kurom ma menkɔ ahoma no so mmransa na afei yɛmfa no nso so mmra mɛtoa so mfa ma wo mene owura owusu agya ben political science lecturer okɔ Kumasi Technical University a ɛhɔ no mo ɛna wɔkyerɛ nadeɛ agya wusu wote yɛn kan na fam so nie Maakye na bibia bɔkɔ deɛ nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa super na we deɛ ebinom sɛ ɛyɛ reshuffling ebinom sɛ daabi we yɛ reassignment na akɔ so wɔn nso so from the political scientist point of view no nea ɛnra ɛkɔ so ɛwɔ parliament a ɔmampani na ɛtwerɛ krataa de ma speaker ɔka ho asɛm no wɔn nso so wɔsɛ yɛ deɛn meda wase no na mafasa akwanso achi a wona etin na no pe nyina na ma menka ne se emra de ekọ so no de o share the definition of racial for there to me the fall the emphasis short of that definition into me bit me aka ne se ministerial changes and ma consume mo manya racial for the I don't know much more detailed than the president the parliament and run the way ministerial changes and number. Okay. And say OHCCS our ministerial changes here baby me send anado are breathing new energy into his government. Omo edu omo abab on board. What should we expect from them? Omo baby BB I change so. Ana numbers na no so ba beka ho bi yo meda was na maka ne se ebrebia change de bia to say the change about ministries yi mo no meda ya ubomu a different energy a ebia nipa no de beba most of the time no ebia nipa no beba ne bia ne performance na be cost for ebia performance never from labor multi-million to say no one exactly the same in this time round I'm just expecting say more banasi and also war system more chena or more there a new way of looking at things as well. So I'm only expecting say there should be an improved performance over there na ministers no more no a million. So I'm just expecting say they should up their game, most especially if you be to say Katie Hammond, a question has been asked so many times. You say, I didn't know a ministerial position there. This time round, yeah, shared journals or the Baba table. So, share young fans a great stage as well. And you know, Tessa Bettifin, also now, no,
we are expecting so the young fan say new ideas as well. As I'm more watching so young fan say system watch it. The chieftains here work with so on so definitely a place here will be me affect well now. What me any the traditional authorities, not me leave said they are changes no by and large may good. We are just expecting the best from the ministers. Okay, and back when also so I raise a bit of concern. Say honorable Obi Amoa and ya elevate no. Na say ya san so abo another portfolio edi amano. Ebi no ka say na omampani ebra iwo mu kra nya bre papa mo kra na mo na mo kire say haircut ya DDEP mo gusu eka ho asem mu nwie ye opani ya sisi ya mapagya ne dibre mu na katu ya asem obesesa immunities bebre a e wo say minister bi anya no ono nso obenya bi ye ka no ana e kosoro nja de no mampani wo yes a omo nso e hold this position no. How do you react to almost so the mechanism at this particular point in time maybe untimi and can be different here or air casano because it's a young fan say be before phobia and bam the can hold there. Now it means to say young fan say ministerial portfolios and back over the can hold no minister of state in charge of local government. Young fan say ura Obuoba and Ofori or one person away deputy minister for the local government no wabo hono Maakye the DBA no and was a minister then so no enche say your war the substantive hono mo ye ono abodan buchu hono na ye ma se we so aba be kan ho o mampani no adwini ni mbie msana waye no me hwe se ye ko animu no ebia wode other changes bi so ebeba na ebia obekeka ministries bi edia bomu na now new one abano ebia so ebeti kakra na obi aka say ebia na president no with the bigger picture na what say impo no say me elevate we ema obeye the minister of state here na no war sa ka say no say meti bi eso wa hadamo but the ma omampani ma wababe minister of state we am say in charge of the local government in the Omampani no one said ya can all over again time or this say you yen ministries no ebi na de bit ma kan bo mo bit ma bo ayen no na ya kan bia bo na ya so ama aba from into minim yen fan say the idea behind this particular elevation yen fan say just Omampani a creative way no ebi na for you know enipa the minister of state here Omampani so timi say you free one no call another ministry and if I win your vetting here begin the thinking of the president. Okay, inti ya so ya de ya so to form no ano ne ya tete ne se honorable Obi Amoa ne ya elevate no e de na kosa local government ho no ne dwumadie poten pa wo ba be ye eyo omampani nani suade hunu agenda 111 any other initiatives a omode aba but say sampo ne tia. Is it necessary say I was say yeah bo portfolio yentimi krampo nkreti to say be a secretarial to be I don't say I don't know your mampani I give you point here we no e call ho no mo a unse we na kwa yes specific here one set task bi so me kwanya be fa so e be deliver ne de obi abe wona adwene ultimately no o mampani ye man so no na o mani tumi ni na hye ne nsa ba ko kya ye nyina no ye ka ne say ministerial portfolios na dos nti bien hwe how you bitimi bi aba form nti na teze nka be ye yemfa ne se abia ebe fa kwan mu se ebia nka we deputy minister na ye man we in charge of yemfa se sa ne mani na but the thinking of the president they normally na one can find nti na in some of these cases no what I do ni say I give the person the benefit of the doubt because we should be yemfa ne se the cost implications say will be a deputy minister no ba be a full minister me have a difference no and yet very wide there but yeah na the impression young man say o man for no enya say in terms of all these challenges no also all capital cost and say if you what the cost will be become we need then at the cost should be about become cost in your material there
nanso so ɛyɛ addition of the cost no deɛ ɛbɛma public no ɛnya the right picture but ɔno na the president, let's give him the benefit of the doubt. Okay. Intelligence ni de eguso a yɛpeki bebree no reshuffling list ni de are ready, but the president is not a believer of reshuffling. List no aka no yɛnhwɛ anim sɛ obe release ana sɛne ɔno wɔnhyɛ da nyɛ reshuffling ni ne deɛ ɛnya de ahwɛ bɛba no ani. ɛne deɛ wɛni deɛ yɛsɛ ni deɛ na kyɛ sɛ yɛba bi twa loto sisi ano no wotwa anaasɛ wuni yɛma sɛ ɔmampani ne ne reshuffle deɛ yɛnka no sɛ ɛden a changes bi bɛba na yɛnhwɛ no mu ɛbɛtumi aba sɛ ɛwɔ mu a wobɛhu sɛ na biribi aba bɛsɛ nkɛn mu na ama no asan atwe de kɔ akyiri kakra yɛnhwɛ no mu sɛ ɛbɛba but mempɛ sɛ mɛstiki me mɛka ɔso aka sɛ ebi a yɛmfa no sɛ ɛba anaasɛ ebi a ɛmma no but say then yeah if you want to okay mami bisa this final question politically say ekokoba say obey reshuffling na ewumu a wo de kakra de aba na akohome na kakra de aba na akohome eba sa emma psychologically no affect wa appointees affect adwuma kra wo mo ye. Oh, and that psychological effect because in Nippon, I was say, we say, watch na have more and I say the other cover always near na Ibia or number would didn't come more no office room say or better than one I say Ibia or the you psychologically as I said you to me remain focused Ibia and Nippon to me remain focused but I'm saying the keep your mind very in suspense panel. Finance ministry nje omampani MSC na no obusu a ohwe se ebia IMF yɛmfa sɛ bailout nneɛma nyinaa bɛtumi akɔyie na sɛ wɔ change bi bɛyɛ wɔ hɔ no mu a ebia na wayɛ nti ebia no na ɛkipu ne hang na unsesesi a no so no honorable Chiramachen then Dr. Akutu ɔmo so step out ɔmo kɔyɛ so campaign nti no necessary saa vacancies in the next job more than failing in them to hear officer feeling we na and officer change so ma you find one food to end the answer with the another change java you know most of the time you can in abu may but then the these are the two constraints nti ama went to me area an kan in abu you know okay era ma yena se bibia ne yebesa ba wo nchen biem amen. Enti yani ora owusu ejaben political science lecturer Kumasi Technical University na say ono no kira manyosem politics eno nko an wo kire ewo Kumasi Technical University ne ne kotwetwen enkomo na busua enkomo ne doso fela wo krum wo betensem enyi fidie ni mfiri ha sanse ye di kan ne ha ansan na si ma yentwa ye homra ye bae de aka nyina eto aso. Hey, na den e ko so amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nya. Faniko only believe. English nya. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E janet kire. Abofra no de o sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo mo tro so hwe ni nyina pa. Me nua, am afra no ya dachi o. BC so hwe omo mo tro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne weka say no. Woman bia admission na womo chi mmofra no. Form 1, form 2. Konya da ho no mo se sia make say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan kire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chekire for me for so mmofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ne board and form boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko say abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma want admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo de ne say wo de wani be kire mu e wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, call.
super some cement any superstar cement and it's see adie Messi for the contractor for nyine tuaguso some G's enterprise and akofa sa cement mienu adiaba ento ye Messi ni we contractor wo be ye project bia super some cement any superstar cement and no necessary water and one day ni grade no 42.5 hour any 32.5 hour na so ukoto superstar cementa and no see 32.5 n Ghana nyina and no penny cementa 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina some G's enterprise and ako fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement any superstar cement anase iron rods ni bie to aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190 One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia eda asese watwen yen yam yakoto nkra abasima edu na aboa pa no nkron eho hye ne nso maache eno ni dwumadie no edin ofreme Obuoba Ofori Amanfo me ba to ye to aso na fe enkomo no ye de aka nyina de akeka ho grofas mi omude o debi ma yemfa seda ema boafo nso wo mo so ada Roma na fela no yenya na yenya platform ejina so ni ababeka ho asem edi akere o National SHS same kan kire o se omo bi omo apunu mu edi ato ho science agric general art business home economics and visual arts omo kire ni nyina ewo National SHS ubisa se we he odan inkwanta he ya na ewo na yewo hostel wo ho saa so na yewo day facility eno so ewo ho no mo a adesuafo a eba ho no mo abeje adesua ni nyina no emu aduonum 50 students yo mu di kan aba no ye ma wo mo 20% scholarship a wodi besua ade no kopem bra wo bewie fa wo ho hyem na akyerɛkyerɛfo akira ade wo ho no so mo nyina eye WAEC examiners and nti omo kyerɛ ade no omo nimni omo kyerɛ 100% passes ne de we can assure you me patch of our National SHS na yemwa o papa frɛ empanimfo e was 0540 779363 0540 779363 and 0244923636 0244923636 National SHS womo eye number 1 and waiting so amazing training foundation almost me no enka sumu asemi na tie hai nyankopon ya adomo a bosumi ya yebekɔ wremu no ne da etoso enan ye de eye edefua baako enkyerɛkyerɛ ede hyehyɛ so a eno no eye ede entrepreneurship no enti ye ba be kyerɛ sɛ de ye turpentine ye ba be kyerɛ sɛ de ye organic weedicide sɛ de ye nyen enam sɛ de ye ɛwo after wash parazone shower gel floor cleaner ena samana no so no ye be kyerɛ sɛ de ye ahoro bebre no a biodigester snail farming so ye be kyerɛ ena mushroom farming air freshener sɛ de ye no enku a yɛde srɛ yi bam no yɛbɛkyerɛw sɛ deɛ yɛ no liquid soap ɛna lata samana azuma blow azuma twɛdeɛ no mepakyɛw ɛno so yɛbɛkyerɛw sɛ deɛ yɛ no fa wo ho hyem o ba betua 20 Ghana cedis 50 Ghana cedis rather o betua 50 Ghana cedis sɛ registration fee no afa wo form na training fee no ankasa no wa betua 200 Ghana cedis enti wo ka bɔ mu ayɛ 250 Ghana cedis ɛka wo bɔ no unya sua saade na wuwie a ukoye baako no koton a wate woka me say enkoto chacha bi wei ene chacha papa no
unim say ye denyara me wini e ba chofa ho shebe ne wini Jumadi ne beko so nyankopon ya dema 4th March 2023 maka ho asema kire e beko so Church of Christ eno no wo achim odan runabout eho ena Jumadi ne beko so Church of Christ achim odan runabout ene wo e ba chofa ho shebe no nso aba pa mu kopim se no nan beba pa mu ene ye di training ne de hyehye so frame was 0544 054179 0544 054179 and 0244 858110 0244 858110 fa hu shebe na entumi emwa Jubilee Hospital enso so e ka kire wo se wapomuden no eho ena wo so de ba na ehwe wo e free OPD ekokopem se wani ene hawo wo de bra oba no awafa yafunu no mepacha obra na yemma yani nkwa abofra no ho ma wontentem eni nti wo ba betwa scan no ahwe se akwada no da yi anase wo na yi wo oba anase bema na onsoso watimi ada wo so mema no so be cheki wo mo prostate lab no ya ka kire se koye ne bra yen ho enkwa chirichiri pharmacy doctor chure druma wo obeba Jubilee no abeto wo ho theater wo se ye operation anase surgery so a ye be ni nyina e de ama wo mepacha wo e wo se wo di wani kire ho wani ene hawo ana diabetes hypertension na etete wo brane enkyero se de obenu madru na ubedidi na ho atọ wontem canteen wo ho aduane papa ne yeton mepacho insurance nso ye national and a private odan aboabo amantra bridge no so na behunu yen frame 0244 575799 0244 575799 and a 0241784645 Jubilee Hospital wa wunti ne yaba afei Samche Enterprise nso nie Samche Enterprise se wo boa mo asi udan no enu nti cement no papa no nko an no oton a free gas sem unisem super sem any sem no aka ni nyina no ubenya bi e wo Samche Enterprise me pa chaw iron rods enketwa kese ni adantem na wo pa ubenya ni nyina bi e wo yen ho enchense ankasa ye de bodan so ena nadoa no ye ton ni nyina e wo Samche Enterprise nti ugina fa ko ni awupe bia wo beto onsa beka ni nyina 0243583190 0243583190 eno ne ye number wo ebe frɛ na yetimi age wo so kama achimodan mantra wache junction ena wo behu ni yen mepacho eya no akɔ soboti e boost your immune system am yenya hoden dia akoye adwuma eni nti ye wa hanom anopa ya no damu ni nyina no soboti na boost immune system no sansa wo hwese ye de akakaduro ye de hwentia pepre ne mako aboroba aka fra ne ye de aye soboti no a yaye no so se leptin nti eno an se wo de betunsu ehie ni mu maame te na boaten a woton jalabia anopa yi mema wache maame te na boaten wo aboabobo nsuo mu hono mu a me no ka se we biem me ma good morning soboti no na ni je ho pa eni ti na me fa ya makai no soboti no maame te na boaten won fa ni agoro eni ti na me fa ye pe makai no so enti maame tina boate ya no pe machia o ye toa so a soboti na eboa yen e boost your immune system no ma wonsan kan bi kasatenten en toponko oko Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise Nana ya Provision Store ena Antia Joa Provision Store mu nyina wa achim wodan wonsa be kan bi Antia Joa ene obekọ no ono ankasa wa bobobi enti ni mu odin ye kasa obi mu odin a odia udru odan room na also hwehwe Antia Joa General Manager AHENKAN933FM ne maame ewurade maame ni mu odin if I talk home on San County 0551119620 0551119620 and 0244087695 0244087695 over frena yetimi age oso afei Winners Senior High School ono so atiesim Winners Senior High School atiesim na busia Winners de yesi e kom ho asem adaje bebo yen ye nyina ye ni mo ho asem dada omo e ko Winners na omo ankasa ene e tam anu mu di adanse e Winners Senior High School Ghana Education Service ama wo mutumi nkrata se omo betumi age adesuafo na omo aba besua de e wo ho eno mo eni ntimi no kasa yi yegusu a ye age adesuafo ni free form 1 form 2 form 3 for no kra no omo kokuko school bia omo hu no mo ho ano no ye tonsa afro mu nyina ma omo aba nipa cho ba atechefo de benya botra kire wade na ma watwa
enya ade kyerɛ ne nkwa na yɛkyerɛ wo yɛsan de nyamesuro kristosuro ɛne alasuro ɛne san de hyɛ wo mu ɛwɔ winners hɔ ɛne nti womfiri hɔ no na wode aboɔ baako akum no ma abɛɛ deɛ wɔ hɔ bebree ɛyɛ winners senior high school general act business home economics agric science mepacha oba winners senior high school a yɛbɛkyerɛ wo ɛnyɛ sɛ yɛkyerɛ wo kɛkɛ wo yɛsan ɛde practicals ɛɛtaetoɔ practicals mu rampim mu asiedu papa ne bi yɛde taetoɔ de ama wo a wankasa bɛhunu sɛ yes ma akɔ school na wei ni senior high school papa winners senior high school mepacha yegusu a yɛyɛ registration no of deck yesuku mu hɔ a nso ne yɛtwerɛ wasi no nti brɛ ne so a wɔn so nkuku no nkaka ɛnkɔ baabi adan a wokɔtwerɛ nsɔhwɛ wei de wɔbɛtwerɛ wɔ winners hɔ a na sabio yɛtwerɛ wɔ winners hɔ a na yɛhwɛ anim sɛ wobɛfeli anaa dabi yɛsɛ sɛ wobi bi ɛne asorobo a wokɔtɔkorɔ ɛnka soro ɔbɛnyansafo ebu ne bɛ fa wo ba ne bra winners ntɛntɛm na wɔmɛtwerɛ ntwa ɛno akyi yɛsan kɔfa winners academy ne de aba o ɛyɛ divine winners divine academy no ɛfiri crèche ɛkɔpem JHS 3 fa abɔfra ne bra sɛ wowɔ atuntum mmerɛm wowɔ abena ase sɛ wowɔ ahiɛmɛ nkyene paga yɛakuru pra river gyama ase sɛ wowɔ amantia forifori sɛ wowɔ afran plains baabia wo a wotemi nka bia no wode ane sɛ wode abɔfra ne bɛba yɛwɔ boarding facilities ɛwɔ hɔ saa nso ɛna yɛwɔ day deɛ wɔ hɔ day no sɛ wo free fie aba da bia yɛbɛyɛ ne saa de ama wo ebia na adwuma na woyɛ no yɛ tie transfer wo yɛyi wo free ha ne yɛde wo kɔ ha wanhwɛ yɛ bɛ affect nkwala no wɔn ade sua no ɛne ntimi yɛsɛ fa ne bra winners divine academy fa ne bɛto hɔ na yɛnhwɛ ne mfa ne ma wo so ada sɛ yɛhwɛ ne sɛ deɛ wo a wohwɛ wo ba sɛ obɛfiri fie na aba day student foɔ no nso no yɛwɔ cars a yɛde sɛ ɔmo afiri fie de ɔmo akɔ ne asan de ɔmo aba ɛne nti ɛyɛ ana wahyɛ ne nso ɛde ama me wobisa sɛ ɛwɔ he fa winners na yɛakɔ na akɔ no saa no wobisa sɛ ɛwɔ he ɛwɔ chidom restaurant no wɔn anim hɔ no mo nti mo a mo firi nkɔkɔ a mo kɔ kumase no nkɔkɔ a man from otra oboba village ya fɛ unya wobɛtra doctor yi a wɔgye din bebree yi de sɛ wafiri mu utra ɔno no hɔ no no a no waduru oboba village ufiri oboba village a waduru chidom restaurant no yɛn na edi anim hwɛ obo sɛ kwan ne dem hɔ prum ɔsɔfo no ɔgye momo no ne junction ne hɔ a ha na kyerɛ sɛ wafa kwan no so a tipa okɔ winners yakɔgye asase yantam da hɔ gbagbagba a obi a enya ne so ne deɛ frɛ principal amuzu ɛwɔ 0244 571927 0244571927 ɛna 0208193788 0208193788 winners yes discipline is our hallmark you are already a winner nyankopɔn yɛ adom a 14th day of February ɛyɛ adɔfoɔ ɛda ɛyɛ vows day na saa vows day you know ɛna AHENKAN FM yɛne Brifaland Hotel aka bom a yɛba bɛgyegye adɔfoɔ ani enti ya no wa me ahyia wate na saa 14th February ne deɛ ebesi ebenada na kyerɛ sɛ na wɔtwe sɛ nnɛ ɛne okuada nti na wɔtwe sɛ nnɛ no na dwumadie no yɛ hyehyɛ so dendendenden ebesi benada yankamu asɛm bebree na wɔtwe ken na yɛ nyinaa yɛhyia wɔ hɔ no mu a ɛyɛ adɔfoɔ da ne yɛkɔka bankyiri mu hɔ ɛyɛ na wɔahyia AHENKAN FM adwumayɛfoɔ no ɔmo nyinaa ɛɛba wobisa sɛ Brifaland na ɛwɔ he Brifaland Hotel no ɛwɔ Achimmanso yɛwɔ ɛyɛ Manso Presby school no akyi hɔ no mu a ɛne yɛbɛhwɛ sɛ di hotel yɛ ne kama yɛwɔ swimming pool nso wɔ hɔ nti yɛatu yɛho gumu oni agye anie ne yɛnonum bie no deɛ ɛho nsɛm no nyankopɔn yɛ adom a 14 February ɛbɛyere sɛ yɛakuma pan mu ɛyɛ no ameahyia wɔ hɔ no mu na yɛde vows day na hyehyɛ so kama paa me no ɛka sɛ sima no aduonu miɛnsa 23 minutes into 9 am hyɛne nso foma me sɛ maakye ne dwumadie no din mode mo adwenkyerɛ kakra de aba yɛde bɛtoa so na afei yɛakɔ nkɔmmɔ wei nso so de ama mo Jesus Alodina Abolunga Awidiba atena ase
Ose why perfect wo medino. Yo yate da se. Obaye a nyo no nkwa ne baye woni mpanimfu bi ka ne ho ene baye nti ye be call mo ho na fi wo mo so ye ne omo akwa enkomo but mo messages ya madaro ma mo de baye no enie we see a friend on Enoch Asaman Kese ena odi efri aba no chese ye ka kire NPP aban se wonya botre ene said ye wo bobosia left right wo kan wonte odi ni ti ato ne kon ho ni tirim ye ne de na hwe aduru economy ne na adwuru ga no ye nkoti afi mu se haircut okwabrane ye biri ni moje ni a wakokoto bond ehwe ni mu semfa so beba so no woto wo ka kire ense wo be cut ne hair send say hunti I mean who does that and we will be sa Enoch Asaman Kese ne de no owie no se ye nchia owura owin Kwame Frimpong yeta fe no darling boy parliamentary candidate hope for ewo lower west Akim constituency ne de ode baye eno no we se friend chairman opambo owo atwoma imponia osi onyankopon enyi yenua bema Christian atwu erade nka ne ho erade beka ne ho pa odi atwu a wungu basabasa wo hwe enti o se enchia sonkonkoma ne next NPP flag bearer Dr. Owusu Efiri Akoto atopa ochia ne papa Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampono no so dia ba no chese over trillion and quadrillion sika hodo am krofu egin kuro imu ene ubi so am se de ne aya na om de om se titum ti no ho na enye atrimoden boni a emrewa ne nkwakore sika yeje na da bi o wa anya bibia amwase a ija bo ne kro no how could you 2024 na mube hunu we eye 2 p.m. Asante Mamponi de ode baye Steven Boache ono so di free wasa ekropon ena o chese wode two delegate fo no nyina anim se enya topa mon forget breaking the 8 no enti atopa will break the 8 ne de ode baye eno no ena Pedro wa o se otie yempa dwumadie ne de wode atoto nkrofo ne de no ho amfa wahunu se ye de no ene number 1 otie yen ewo Kesbin Junction tano so Kumase Enoch Tete makan wasan de ahia me ha mabwatra chairman opambo onso makan wasan repeat mu repeat saa enti mame nko ha we see a friend say John Bosuso eno de aba ose moma Ghana fo nyina enya gidie say ye wodaache papa asembe na asi a NDC fo ba beje Ghana fo efi wo hawo ne abenidia omampani akufuado ene Dr. Bawumia ede yen akom na enchiankoma honorable Charles Dako Yeboa o chese Ebuakwa North PC hopeful airborne enso so de ode abani eno se me mamachi o minuanom mo bu adwuma o onyankopon nhira wo titiru ne wo oboba o bu adwuma na ene ho ayefe mpacho mi de bia me ho yefe Ample for right say good morning Obi. U program no loud and clear. Ewo Methodist College of Education at Chim Odan campus. Koswa ne bwejuma. Amweni fita ne de odi aba sisi ya ono so chese or hey en live. Erifra Samake say good morning and come fam mami. Or enjoy show no yentwa so. Na enchiankoma Vice President Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia and Honorable Kennedy Japan. Eba chodi amakinka nyina ya mo Facebook messages amode bae. Ni amode fa normal SMS we say good morning. Your friend Evans me di free asene. O say Richard from ne de enye kra o enye kra. Steve O so ne de odi abani no say good morning. Steve O ne de odi aba enso so eno no. And a final one wa ha na fe yenkodi yenkomo. From any so okay. O say please Obuoba good morning. Na it saying your friend me Oheneba Michael metie u edi free Oheneba Ventures eno no odan Caprice ayana wachia me lovely mom me sweet mother me penasem papa maami ama asiedua owo achim abowabo enti maami ama asiedua wo ba Oheneba Michael oso wo pewasem pa odododo abusia we ya mo messages amadaro mamode baaye fela no aka ni nyina no so ye de she fridge mu akiri wasum ye ode dodo
sumi ɔdɛ dodo ɔsi yɛde deɛ aka ne nyinaa de hyɛ fridge mu aduane ne yɛdi wie asɛm deɛ yɛnka nwie nti sɛ ɔmo nso so a ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛdi nkɔmmɔ no deɛ yɛn nso yɛbɛte yɛbaa yɛde mu amanneɛ ɛde bɛma wɔn Jesus Alodina Abolunga ɛyɛ kasamafoɔ de ma Bremu Central Municipal Assembly ɔwɔ ha saa nso so ɛna mɛhunu mpanimfoɔ bie ɛka ho na ma menkɔ Jesus hɔ na ɔno mu introduce wɔ mo because menhyɛ dɛ nhu ntwerɛeɛ no wɔ ha no mu saa na biribi abɔkɔ deɛ okay nyame adom nso ho yɛ paa wɔne wɔɛ ntɔra agye ne baeɛ ɛnɛ deɛ nyame nkɔ na mbaeɛ mene Department of Social Development social welfare ɔmo na ukunu boro wo a otumi kɔ hɔ but ɔmo bro wo yere boro wo a otumi kɔ hɔ no oh mini abaya wo me right hand Clementina Glover yeah. Oh okay a social worker ɛwɔ hɔ ana yɛnua bɛma Daniel Konedu Ejikum yes ɔno nso yɛ den wɔ hɔ social worker oh okay nti oba mu grading there we have ɔmo mu siesie fie ɛma asomdue ba fie yes sometimes we do hard na problems nko awafo timi bɛko hɔ nyinaa oh ya ɔmo ba adai see issues beat me ba wade mu like taking care of children yet me de ɔmo ba hɔ ayi na no krampo ndra yi a mehu sɛ baako bi obi ɔno no yɛ see a friend of marriage counselor wo gya wade den wabrɛ uja wari den we say na we say awade ka yɛ no contractor subject to renewal mate empanifo ya bɔ mu din dia mama mo nso akwa abai mu mpum bɔkɔ de nyame anu bɔkɔ patwona wo nso ye gina mu okay menua na de me ba ya me best start briefly na omo de wa fa ya lip ya till lip okay ye nim adekura lip today they will explain ana ya omo adwuma nkasa omo ye wo Department of Social Development. Any monitor tell. Yo, where the mama Franchiama, you paying for more somehow. Yeah, mammy, Honorable Victoria Do, your coordinating director, head of social development, Mr. Pare, you're also with you, which are not pay, and your management members in HR department. And not pay Minia. Said, I don't know. Last week, Anna assembly, some such a war, your lorry park fees no. Na, in fact, only say bibia best start from initial bia na issues kakra etme bam na nyame ncha de yene yenua drivers no ne mpanyfo no kasa no omogitum but one or two people don't understand the whole thing but which say was ade bia start ya wan chirichire mu a bebre enti yeso so ye sa chirichire mu ma aja omote ase enti we dey me say mamenjama because they have a lot of issues to talk about. Okay. Na omutimi nto aso mfama yen. All right, inti before mo so be mamu no amenye we ansa na me refie nyama ne we say a glorious happy birthday enko emfama Mr. Yao Anoche o Takrase Achim Takrase yes we a fashion designer ewo ho na we free Akwatia DC honorable set brick crying ofusu na honorable set brick crying ofusu kyerɛ sɛ Yao Anoche odi ne birthday ono ene designer ne ntade ɔhyehyɛ nyinaa odwudwadwa ne style saa enti happy birthday and confirm Yao Anoche a wo Achim Takrase fashion designer DC honorable set brick crying ene wo ene ye adwuma o se anopa yi o ma wo a glorious happy birthday, live long and prosper. Inti ya kan say no na yenye kan no so opompa mu ntade yi na ne krakra ne sen before mama yantin simu ene yen hye yen komo twetwe no ase inti se ne o kan ye no Department of Social Welfare and Community Development meti say ya den na wo se ba ma adwen mu why na ehya hye ma yen ladies first ne edi kan ye da empenyufo ase eye aban dwumeko a ye hwe emofra titru ensem so a ye san hwe ebubuafo ene nkrofo a omo atochima enso eso ena ye mantem a ye frɛ no community care enwuma nketenkete wo ho nso a yeye enti se me kasa me bɔ ne tofa dia
social welfare ejuma no. That is where it is centered. Okay. Yeah. Okay. International say momo no de ye mpotemo no ya setena se ne asumdue kura beba mu se ne nyina be dododo ye ho eno na moye. All right. Say eno na moye de a ene na leap nu eno nso ba mu no eno nso firi henfa. Leap ne de mpacho metwa ma me bra pacho leap ne be mu no. Minya bayika, that is the 3 thematic area aya ejuma. Child right promotion and protection, justice administration, and community care. The kind of community care leap, no, it is centered in the community. Into which leap with Jumano a far or more community as Sebi or Munya Sika ento Ejuane and Komano. Safor so Munsa en Nisika, a ya so more to do more or more the Beko aspiti. To share a caliper because of community care ninti. Leaping supported the vulnerable household in the community. And I must say the livelihood empowerment against poverty. Poverty, yeah. No. Oh, okay. Yeah. Okay. Now I don't know him for na ya omo benefit. Oh, omo benefiting there are 4 categories of people. First one here 65 years and above, aged. Obi a wenya mfinhia duisia enum. Enum ekono. Ekosoro no. Asafo no. The bottom line is asafo no. Omu nye ejuma. And I say, need support emfi ubia ho. Na eno no be den hunu. Oh, your indicators be a share. 65 years and above, nye juma bia, and also need support from any member of the family. And they be na eno na possible sir. Possible pa. Thank you for to me jaw my bre wa na come den sa no. Pa. Maybe no ni pension bia mpo so. Oh, okay. Yeah. That is one category. Another category here, omo asebi omudi dem. Omo dem die no omo ntimi nye ejuma bia e de omo sa ebeko omo ano. That is severe disability omo ntimi nye ejuma bia. Third one here OVC. Obi we say OVC den orphan and vulnerable children. Obi a say anase omo mame anase papa ifumu a sa afo ne so ohwe edwane die ne cobra no e dem asafo no. Omo vulnerable. Na say sa na mo kan dia bia ejina sisi dia nyina vulnerable. Ana wonka ho. Pacho me de me nya vulnerable. Me de me vulnerable pa. At the end of the month it you awoka. Hwe. You awoka. Akatua no e ba we vulnerable still. Pacho de bi. And vulnerability na nya de wo kan bi. Ya de extremely poor. Yeah, you share the extremely poor. And na de to so 9 year pregnant women and lactating mothers. Our staff one nso e dem pa se ombenyi ska atodwane edi. Omo yare nso e dem pa se ombenyi ska e akọ hospital. But your son staff 4 categories ni na e aye hwe omo ase na lip no oma benefit. Oma benefit. Na ni America say me nso me vulnerable awonti ase yi. Dr. Matthew Puku Prempe mu nyina akra so me brilliant but needy students wo Ghana ha. Na me vulnerable awo so wonti ase. Honorable Matthew Puku Prempe. Also a brilliant but needy student. Ekokoji yibi scholarship yibi. Yo, I don't mean me the best ho no mo. All right, inti sisi ya no. Mama yehu omo e benefit omo qualify say omo betimi a benefit. Is it something koso ana afi na eba? Oh, koso lip started 2008. And you wa abo ha e BGB won. E BGB pa. Lipness started 2008. President Kufuor ben so when by started with just 1665. Until 2016 NDC abamba no. President Atamilo sa tuuma esa ko enim and ko 15,000. Amampeni Kufuor don so buy no so 2016 2017 no sa tumu. As you see, I usually be about 250,000 households are benefit. Okay, inti obi nso so 8 yemi afi na abere wa be vulnerable yibi. Ekwan ben no be fa so amu betimi age na ka mo nhihye ne ho na mo nso so mama na benefit. Oh, I did say abanye say sisi a wenyi sika opese o expand the leap no. I did say abanye say expansion. Without the expansion no obia ntimi nkofo obia ambase se na ye hwehwe ni mu policy o. Oh, because ade chie yi ade achi nyina nkofo wenyi sa mo vulnerability amoka ho asem ebi ni mu be ka ho enti mo wo mo nkofo a mo hwe o mo dada sa na tie enye se yen we nkofo a ye hwe o mo dada
before I best start lip no my mama just break down kakra before I best start lip no omo for me PIC that is Public Information Committee ayeko nkrasi ayeko ye education e chom say aban e di program bi e ba na sa program na be support the vulnerable and I say omo ni bi nti yeko rounds no based on information a ye di mom no ye mom categories of people are omo qualify nti ye sa no you know mo buy ye boy ye bodwa the mefa aboabo as an example ye whatever backgrounds ye bo odwa ne wie ayeko e no team bi so fi nkran e buy from Isoko omo ye data collection agency omo buy no so omo a omo te omo buy no omo busa mo nsimfo abia aye qualify say sebi oye mobrowa ana say we the 65 a obi anu obe support we the dem a ye hwe condition na untimi nya ejuma bia obetimi nya sika kakra akọwano a ni nya na ye hwe so nya se ye te wona ye kofa saafo no be free baby buy yes but me question is say nya wo chechim dey atini nyina say but me question is say afi na obi nso so wadru sa level na opeso wo ba akwanya wo ho processes being also go through I dey say aban so expansion expansion yeah we need kind of so francophone become one okay ansana yeah but for now the omo e wo so no na omo ehwe wo omo enti wo ba brem Central Municipal Assembly ya communities do say na omo wo so pacho 18 communities okay ni nyina off head pacho mekai ni nya enti bo bi ni enti pacho yo jadem esim Yeboa Chrome. Okay. Abuabo yo 2 towns, Abuabo Township in Old Town. Okay. Yo Old Town Zongo. Yo Aguna, yo Nyankumesu, yo Aseniye, yo PW Camp, yo Presby Camp. Ane oko Odan Kwantan so yo 2 Brono Abonti Koko ne Ahembrono mu. Yeah. Okay. Mate, enti safo ya bobo mu din nyina no mo wo mrewane safo na bobo mu din nyina bi wo ho no mo benefit bebre e di free eso bebre bosome yo munya sai enye bosome omutu ane every 2 months by monthly ena it depend every 2 months every 2 months yeah okay. That is by monthly ena it depend the number of category a wo safie kunu mo a okay yemfa ne say menka say we di demo yaba wo fie sa fie kuma ya be ye hwa wo fie mu wo obi a wedi dem ewom de wedi dem no so ono a ontimi enkoma enye sikendi sa nipa kro no nkwa na wo sa fie wa ska o enjoy every 2 months na 64 Ghana cedi 64 Ghana cedi nya botere chechemu ye 64 sesan 2020 ni miensa near the 4 cities account onse meka jo say enu free hin fa na eba no onse meka jo say onye vulnerable onse so ama me ba enu free hin na eba no sa sika ni free hin na eba no ma ho na eba onse onye vulnerable ntimi ka sa amount ichire wi eye won oh Debbie no Munya the thing is anything they don't just pick obia 64 Ghana is why ade kura e bi ma wi ase da no even it has 64 near na make an one person na all sa fie kunu ma we all enjoy sa isika no and na make say some atum mpo no oh yeah omatum was it to 64 since mo sha ko for sha say no anya make say ma yade agese bi kura nsi da no 64 Ghana cedis 64 Ghana cedis and we sa fie kunu mo a ye wo sa fo ni bi mienu ewo ma ombenya 76 Ghana cedi sa fie kunu mo 100 cedis kure nru pato me boboba e de nti me na ja age yi ni bufu ye o ja age me boboba sa fie kunu mo a ye wo sa category sin nyensa ewo ma omoji 88 but 4 and above omoji 106 Ghana cedi yeah 106 Ghana cedi obi anyi 2 million da pato de bi the whole country. Says can tell say for the vulnerable. Onye vulnerable to say both guys we need by your co villages near Kuchu Momo do mu sike do wa. That is it. So onye vulnerable to your No, we shouldn't say that. So shameful. Say nation Momo dear you are doing your work and I have no qualms with you. But it's so shameful say yes ye 106 Ghana cedis dia koma obi na nani age into the yard. Enye obi keke o. Somebody who is vulnerable. One no share. Oh, until the American see you. And now, do you know? Say even the vulnerable people no work no. They deserve more than nyawo come on cry. Listen, no. Asam na work na won't see o. The issue is say. Ebia na me vulnerable. If it's 64 cities no kura me nyabi.
I make us omukwa no mu hie sika more nyankete no engineer say wo de kitikiti command and kan jam say why ade mo yen sema wo na se nipa na wo kora wonye sa amount say kitikiti o sa na hunu ntina wonye we wonye vulnerable it is for the extremely that is poor. Why was it 65 mo me ahwem ni ye ni yankomo ne yanko why na so wo chirechirem da bi enjeche mu ne ye mami misa challenges ben ya mu face in terms of their work. Yes. Oh, who can payment and answer work? Any in general. Leap in general. Oh, with the leap, yeah, in this year last year. So my be move den kakra. First na leap no every 2 months be a my sikaba. But because of senior member den no ya babra no bra no. Say 2 months no. Ba ban twen 4 months no wakabum. No dey amomo. Yeah, any one challenge be a yeah face. Nti say 4 months na eba. Yeah, sabanye sika. No wakas wo my notification say we try to omo issue cars ne so. Yanko ne nko supervise payment. Mo ye politician na mo ba yanka me na mo wokure mu ha. It's studio ha. Wo say utu sika dia ma vulnerable person. One I say vulnerable. Now for 4 months na vulnerable nti onye den on him no water free. Meanwhile, you've told me to say vulnerable. 4 months in here, 2 payment cycle. You 2 months. And you say we 1 month can 2 months can 3 months they be. And I make us say momo dear don't defend them. Who defend them? Who defend one man? I say who me come mumu cause it's a policy. That's a policy. And I say it's a policy. I have no problem with the policy. But me issue I make can say the payment plan. It is not good. And it is not your problem, and I all how. Then you have to stop defending them. I'm not defending. But me show challenges are you come. Na me chechi much show. Do challenges na me titi hon say. Oh, they all present you case. Me ni problem there. But omo formalities are policies in the buy no. Omo na me no mu di nkomo hi o. Nti bi mi say bia na wo party bi na. Wa se ko to aguso na. This question I will be sad. I'm sure it's better for you to get me Kenya me misa ono no question yo. So do ono kan asem. Okay. Enti wo de wo kan wo di nkomo. So I say. Say bia na your party bi na wo mu na e wo nso de a. Oh, they be. We have to find out. So for the Brim Central, how many people are enjoying this? I'm enjoy. Send your work na me boy. And that is the community. Communities, yeah. Enti do say na enjoy one part. Do say near 361. 361. Now, Brim Central population nyina munim. Why not? Constituency nyina. O ewa ha. Obeka ewa ha. Oh, I have it here. Sa because say MPP for crash say omo 12 omo me be say 7,000 plus is BB visa 72,000 visa. It's just a door so pa. Na emu saying 361. Madam no person din komo kakra. Aha, onso beka kakra. Me pa so the American say send your shots your kind na mo start leap no. Enkrofo bi bae. Mo be bisa questions. Okay. Enti say nipa e wo mu sisi a 361 no mo payment e no say 300 emfi yen che say obi wo ho a question e be bisa no afa no wo be yen hu ne se oye vulnerable no ono afa no wo be kire so okoko efu o wo say nya me cannot ase aha so you know they want to show person what kire say on shada no na buy sika no pay exactly I say for example questions no sadia wonka ho yeah for example they say omoba data collection omoba no omkita tablets okay no mo say question for saying ama mensa wo ma saying mo ma mensa ejuma be no mo ye ba ko ye doctor automatically you are off because we be your support exactly obi nso wa but I was say before mo be ko no mo di kan educate you but unse me start no me ma ya we say omo from PIC starting no ko community secondary education before em say aban de we dwumadi ye ba ye mpote yi mu na safoi na omo qualify ansa na data collection fi nkran eba take data a omo de konkran to omo de konkran no mu CV so no mo hwe omo a very very good yes even obi wo ho beka say edan ya me we atakpa me dan mini TV okay tablet be ma say go to the house and do physical verification obi ku fi akọ check say do kan ya no kra na say nye no kra say no kra
bet okona enya no kra automatically ya drop me ba cho mama ma matiefo nso mra me bia na obi wo question bi obepese obi bisa mo ana ja no nso emra me bisa bi me ba cho wutie me na leap yi nsem ni social welfare ho nsem o wa sem bi bisa de bia na ma no mema na eburu yen but ma de bibiri nso oburu mema pa o omo entumi nya kokudru mfa nko 0201944485 and 0554 820910 me ba cho odini bebi akase free okay me ba cho ya no ma ne so kakra man why within ma me vacate you Yate be yi nie no awoka na be sen no last year eye wo ana say obi na eje ne ma o maame oh okay your friend is saying me ba to kan biem Leticia Ifa owe Odan Old Town okay o ma chro mo be check ya ma why yeah that's it inti maami ne tiri be yie onso so bibisa obetimi dia ba na o ma hwe di ho dwuma dia ma o 0201944485 and 0554820910 me ba chodi ni be akase free me ba chodi ntio na asuna amokan ayene na live na amokan uti ni wote nipa na se promote mana e bin previous na independent na omo a esa kesi ya de mo ya somo omo na omo a omo didi na be free etite enki ya tasho bu from omo nhwe bu for ena mpanifo na tata a mo di o ma me no ebeji kina a ma me fu omo ni kusu echi eti omo de ndi fu na omo tu man kombe ya kufa omo nya kufu oni na me nyame enka so ho eno no and it's true say obi bi e benefit na ofi mu a no ma o ma ya we mpa che odi me bi akase free o ka se fi me pa cho yenti o me pa so e how bi na pesa bi so mo na me pa so ele deve bi awo ala mi wasami wonya nka nwie batebe wa ya no wa ba office why enye meme ha o omo ho odan ayi ho no assembly ho me ba cho sa okay ya no akọ ho why me da se okwa omo behwe wo onsu betumi aba na ododi aba be bowura mu 0201944485 and 0554820910 udini be be akase free. Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning. Lower radio set and yin common why? Radio Nambemi. Yentio. You know, that area. Ye di or down como until I'm so no way. And also, you can read and our constituency bank district bank. And you can be brim for Behel. Why? Okay. That's Sibibre. All right. And my company for one of your own fact questions, no answers and from my T4. And then for Madaroma. Pato, why woman be free, Madam Victoria. Wamboni din bakune so am some friend Victoria Cranston. Oni mo no on. Minim pa on na o issue with ne card no. The card no ya ye ma wa start here enjoy. Oh okay. Ya obeji wo agunya so afro fi ho no. Na ya obeji. But I'm saying we two fi ho. What you see we betna quarters. But one thing about say be payment
your friend and could committee focal person. Ono mo boboa safo na no na be payment a na be ba oni aguna ho biem no we share so onti say payment aba by more times me share na me mani ya we say payment aba. Okay. Yeah. Okay, nti ono no de no enye eno nko ane question say buy other ones in ba obi ka say we obi ewu omo na depend o you be omo from caregivers. Caregivers ni omo gine ni ma omo gi sika no ma omo mo fi ono mo qualify no. Even say caregiver ni wu na because of that others need to benefit from scanner omo mo ya mane ye be krata to so na they are coin crime because intimi nye changes no wa say. Okay. Ye be coin crime na LMS that is sleep management secretariat o ma ye changes no. Aka chom say we from nti ye dey so and so if you feel we ebeshem because anya ne sa obi abetimi aba be ka say we fimi fa winshi we fimi fa winshi me betimi ase program nti on be report ma yen okay the krata beto so with death certificate ni ana ya for their concrete no my change of way caregiver no. Okay. Okay. Enti say obi film no mo ba den no mo fa nka ho mra mo fa posters mra na mo fa posters mra mo the posters ba ana say death certificate e kan ba ye be ye ana say assemblyman as a community no wom ana say community focal person on your letter or confirm say e no kre so and so if you te buy be attach it to your form your friend caregivers form near attach it to it near the core in crime. Okay. No my change of caregiver no mate me who say madam person so kakakra ana no anu waka no yo I see but lady be free fi a chance na or ma complain no dey make so omra nti yesra na a chance yo okọ this was yeah sa a chance kro mo omo so office ho onko na issue na social welfare na nkasa I'm sure they have not. This is leap issue no in community. Next time no ombe go detail about the social welfare adwuma na nkasa mnia obi akọ ne oba akọ wona the program be so am office omo ba next time ombe cheche no mu what say ombe cheche no mu ombe cheche mu say the be ye behu nya say wona obi wu ya then eno ano no because cases omo handle apart from leap no they have other activities omo handle and it has not been easy. I see. Enti say bema bi na na yere buru no a ono so betumi aba on. Oh, so you're abroad, yeah. I think the best place is Dovsu. Yes, domestic violence. Oh, you're abroad. Okay, easy say ohwe ni bemu dia violence ni bemu dia Dovsu. Because of criminality. Yeah, we do almost the same. And amomo dia wawo onhwe no eno ne yamomo ho ana that's why wa won hwe no aware ne ya ye basa eno so yetumi bemu bi but ye nyina so chenchena say mo ana se basa mo fra wo mu dia ye try say ye behwe se mo betumi aye ba kwa for the sake of abofra na nkwala no but ye hwe na say still ye nkabom na enye ye dia ene ye wasi ye jam life mamuna ye dwen mo fra no na se mo fra no bebi o mbetena na no so yesusu hu na se obetena we ho obetena support a mo betumi a de abomu a ebe man kola no mu yi edie no ebe ye na chese no so yaka. Okay. Okay. Mate eja kuno do amra ho na wo bibia de ka ho. Nyoma de mo kakre bi kan concerning leap. Okay. Leap your achievement be brave pa mo mpote mo ha no. Ye mpote mo ase no. Last 2 weeks yankofo bifin crime ebaye LMS ema ko community sini ye ko engage omo ebusom say leap no for so many years no improvement ben na enya wo omabrabom bebre e kan obi wo ho a wa wo baba because of leap no ama utim enyi sika e de tua ne ba school fees obi nso because of leap no utim age scanning kakra ma o de bopa e de ko foma sisi a onya we edwane fi fom enya kakra bidi na leap no so say we leap beneficiary any household have insurance free okay and also be can ho e kan wan kasa okay we have insurance so wu a free so we share leap so ni na benefit ni bi no municipality my idea 361 e wo dan patron okay o mu nyina da so ti ase yesu nti yeah biti ase ebi afim yeah mo hwese omo abusuafo ne de omo papers beba ne mo yi omo afim sure last 2 weeks here by my mama ya we say omo provide us with the names no ye be call LMS ni asesa
obi ne pakuna we film no we hwa or just caregiver or no just kanoma omomo ofie onum but because of say eba issues kasa kukromoti pe na betime obia no obetime yi to we hwa mask no ada card no so ache amasafo no so he omo kakra to mo ba ebe ne asesam ne amomo issues card foforo mo start enjoy mate mama waso so aye hye nti ya na ade ache why me bo uja kakra eja we de nja o the Jesus say kind my office so we jane ah wo bu jam more than me bo wo ga we dey nja kra mate you should do a whole better kra wan hwe ya wan kasa because so mo ko ware na wo na ugina ho no some of the issues won what me o me count me jina ha na wa show na mo ware na me wo hobi but I could do we dey mo dey abra me social welfare of boss mo kra wo se ye bi ante na aketua bi wo ho ma mo aha mo ba bie mu a ye ba bisa sa de no asese ekwokoso radio ni TV so no eno so mo mra ka sen fa ho na aware asem ye de akotena radio so na omo keka nsem akese radio so yetimi kura command obi so obi mo obi sutro radio so eno de in fact eno mo mra no nka hwemfa ho oh imran ka especially bibia obe expose akola to the public ban nkola ne yempnikra so de abofra betena TV and radio so na obi hu abofra ne se akola we one ne mame issue bi wo yenye san ba penimu wawa yeso de wasem be korio so no bi ehu se sinsi na so wawa sema oh okay ba ne nkola yempesa de nkra mate meda si bebre mame Clementina bibi wo ho oh ne me kan say yedwuma ne de ye wo ho okay ema no nso na meka kire mo se wo kwa aware na ya na wahwe be ma because na say in case say ba no anu odin especially say see a oman ni mu ayede obia ba be ma na hweme obia ba be ma na hweme na be ma na hweme no just say minua na de wo ba no wo be ma enye yi why ka just say be ma pa ware pa enye some me question say bibia be ma na hweme na de wo hweme just say obia ba ba de boss come de me oh no prepare obo wo de ya bra officer be tie se ba ko mama na wase yo ya dasi okay I don't know yesi ofra me Obuoba Ofori Amanfo yem fa sedan confirm aboafo e kan ho me adi dwumadi de bre wo Jesus Alodina Abolunga Awidiba kasama for the Mabrim Central Municipal Assembly sanso na wote Mame Clementina Glover Daniel Konedu Ejekum omo nyina free Department of Social Welfare and ye no omo etwetwen komo no asedane bi kwa ma odi ankan kwa me yebo adwempa hene Kofi Mensa ka obi ke kwa me Asante and Abili ma midini bi mo frame Obuoba Ofori Amanfo se Yesu ama ye won da se kina na emom na ekoyi o ye number na wa free aboyaba so dia nkoyi no atwen adwen si so